pim June 22nd no sanko fu we se nso ye nipa o music asem nso enyina ho a mutimi nyeska ho a no music asem no ayenwonnan ye dencheche edi adencheche sa pepepe enete omo ayewo omo from February 19th ekopim March 20th omo so sa no music asem tie o music na edi afrusa ne eko naba eto da de omudi eto duane adi kura no na eho oden ma wo omo ayewo from December 21st ekopim January 19th omo so no omo bre wa abrabom pa abrabom omo bre emema ne ma disappoint omo wo ma ware mu omo ye hard workers enso enioma nkoyi sika na obenya na ye nwonwona sika nyina ne nsem amanfo disappoint no adwuma na obe ne ebetua neka ana odi sika be ma obi si wonye japade ma na nipa kro na disappoint no sa nioma we nyina no ensikwa ewo ho enioma ewo se wo hwehwe ube hwehwe wo star num ebe ready wo star na anka ube hu se sa enioma we nyina no ewo ho akwan na afi ye wo ho pomasi bre ewo se de ho akwan eyede egu akwan mu ma na bibia wo ye wo abrabom no onsaka ewiase na hokwa obibia oba ewiase nso obotaye nti a ode ba ewiase ne hyebra ode baaye ye onipa bebre wo ho a omo hyebra omo de baaye no eni kwan so obi bo omo wo abrabom enti no se wo ana wo bedu wa no betu nipa ne so se wo meboa wo abrabom a na onioma ayenwunan onioma be basa afei emwa na wo be no enya de beba because obi o ha na hyebra ode baaye no sika wo so wonya e wo abrabom no eni kwan so obi timi de ne nse sinebo eka se wo me na meboa wo ma wodi yie enti se nipa na agye so no anu na wo entwetwede saa kopim so obeduru mpempenso anyankopon de ne beduru wodan na nyeye enti se nipa no se wa ama amia nkyerɛw sei ya amfa ya ready wo star na am wa amfa wo kwan so a ubesusu se bia honhombone bi na eye na se nipa se ne bo na so number bi se operensi kwan so o so operensi kwan so o shebranie sa pepe sa ebia wo ye carpenter sa pepe mechanic di samba ye carpenter adwuma no sa pepe enti ye onipa bebre o ma yira o madwuma o mo ye ye onipa bebre on se abrabo no wo se wo pre nimdie unya nimdie a utimi ko wani mu abrabo nim tentem fa ne se o ban Nhyira FM ha unim ha se de abrabo te na me kire yo o ban Nhyira FM ha unim ha ede na wo se wo ye wo se ubusa na busa no nya obia keke ene wo se ubusa no emuma wo se ubusa obi a onim Nhyira FM ha because obekwa akobusa enti na manfo obusa enso still na omuhu kwan no e kire se nipa omubusa wo no enye nipa omunim Nhyira FM ha sa na brabote enti wo pese ubusa nipa obetimi a kire wo ba bia wo kwa wo se wo hwehwe nipa onim ba bia wo kɔ no ne watimi a kire wo se aha fa kwan we so a obekwa akopie Nhyira FM enti na amanfo bebre tu anamo e wa brabom omabusa bebre so still omuhu ba bia omukɔ ama ware asem no ayebasa amadwuma asem ayebasa sikasem no ayebasa yare abobo omunya ayaresa ni nyina no e wo so wo hwehwe wa brabom mu star na wo de bae semetiase ya e se obi ahu ne de e wo so obi ahu ne da mawuni akoda we doctor na journalist enti na all the abrofo no time bia no omunim sa ne oma we nyina ne enti no se wo akwara wonim sa akwara we no obeba be lawyer enti wo training na ordinary law sa anti sakura ni gina ho se wo ye lawyer unbeatable obi antumi no sa na abrofo no ye but ye no yenya wo ye ya wo ye eno an wa wudi utini na mu pem ma na to ma wa na wokɔ school bi na bia obi secondary school e bia na awfoni sika o se ne kwajo be adwuma ban o se bia me de menya kanka mesua o bia nya wo de no enya wo de no okoye ne saa enti adwuma na wo mu oni ani gye wo ana adwuma enya wo de anso no wo ye kura na sika ba wo nsem anyina adwuma enya wo de no oni ani gye enti no sika ba wo nsem kura anyina enti nipa bebre na nkasa no omachia ewo adwuma e wo so mo ye ebi achia ewo nipa e wo so mo ware wo mo yare bebre abobo amanfo a ni nyina no senko beridi ne star na obehu se me star nie ade we na e wo se me ye ade we na eni kwan se me de ka me nipadua ade we na eni kwan se me di ko me nipaduam na afei no bibia wo hwehwe wo abrabom no wo nsaka ewiase no
ewiase na ho kwa enti nipa bia wabam no wo botaye de enti anyankopon bo wo e de wo ba ewiase enti no se wa mehwehwe de enti anyankopon bo wo de wo ba ewiase na se wo kone ne nam a wo be kwa akobo nyankopon meka ne se wo beblemu nyame kwa na de o kan do se dia wo ho na Africa ha no do se kwa nim sa ne ma wo nipa bebre na nkasa enim so se de da bia meka no asofo no ananka efa na ware side no e wo asofo ni hu se nipa we yeja we yemframa we yensuo we asase enti we ni we hia we ni we nhia e wo se oyesei e wo se oyesei ni nyina se anim die we aboye enti ama ware egu a na egu ama yesika asem no enkonkan ama chese adwuma ye no enye ye adwuma so enioma bebre ekoso ye bibrem ha especially Ghana ha chese wohwe bia bebre ayira omodwuma bebre ayira omoyerenom bebre yare basa na ebobo omo ni nyina no enya bayisem uridi wo star na wo behu behwe ne ho wo sebra wo de basa ase we sei so ade pote nyankopon de wo ba wi ase se beye na tu ho anamon na jai se de bia wo de akonkyere ne mpaibo ufiri ya akonkyere bo mpaye de besia na asie no so what you say this is the time I was say wutu anamon na wo hwehwe de enti a wo ba wi ase na wo hwehwe saa neoma no na wo hu wanamon wo hwehwe wo tete atempon no na wo fa so na ede emwa ne nhira yede eba wabrabom na wunya waware na wuwo mu a ye hwe wasom ye tu nsuo gu so ye di watem no etu otwa because nipa awahia no enye nipa e wo so ware no enso akohia no enti na ma aware no uni ani je bia waware no adwuma wo ye ne nya adwuma e wo so ye enti no time bia no uni ani je wadwuma no sika ba won sema na ye nwonnan ye de nioma hyehye adum ni adan ache we ye mra wo so obehwehwe won sonoma wo de baaye na hu ade potenti anyankopon e de wo ba wiase ene adwuma a ode wo baaye se beye na e asofo adwuma o efa baby e asofo adwuma wo se nkomu nya sa nimde no e de boa na enso sa nimde ni ho ni nti no sa efa no atochima so efa bebre na nkasa no enka asofo na adwuma because nipa na obeba no wo se wo kan star no Africa is ebi ye obi so nyewu ebi ye bi so nye nim se Muslims bebre yes anoma no sa pepe wo no timi se eba we die me hwe nchebrem no ebi o ye doctor ampa so efa sa pepe enti no se wawo akora na wo pese kwame de menyina Nse minua di ka dago no so ya. No say akwa we say radio ka ho. No wonder. Enti no nipa no wo akwara na ba wiase no. E wo se wo hwehwe akwara ne nsono ma wo de ba wiase. Na hu ne sebre nso a wo de ye de. O de baaye. Na afei no hu anamon a wo betu afa akwara ne ho. Na afei no ye onipa bebre adwuma omo ye na enye omo adwuma ebi ye footballers obi ye soldier obi ye police obi ye nurse ni nyina no enye omo adwuma enti ukọ nanimu a odokura owo ede wo se wode jeje wo so adwuma no oni sa odo no no ote etian ene ade se adwuma ni nyina enye omo adwuma omo anka se ye omo adwuma no ukọ a wo mre ni adaje ede mawo ejusi ho etie wano asem hu hawa wo de baaye no hu kwan a obefa so obeboa so nipa bebre ewa bibrem ha omayira nipa efreme efa ware ho se wi nipa oha esi ho a emumienu pe ene nya omo ankasa de a nyankopon de ma omo a eno so de asombi ai so ba wiase nsem officer ya sombu mikura yem sei mira yem sei sa pepe mira yem sei ni nyina ba ko ba say o boyfriend serious one ukoshi apani so ware o no ne boy no ko kan say obi so ware me onti we de yendi party okwa ne ebu no ho afido so kwaje mpata ene de ode no office onya asem getwa on pata no wana twempra afi obu no kwase nti on pata no aha so ni nyina no de bia na meka no wako twempra afi aboka on pata no obi oha oyeja oba no so be mani pata no ona twempra afi obu no kwase so obi oha oyeja ukomiti obi a oyensu a mumienu no the moment amobeka bom no element ni enhia enti nsuo no ebeba bedum uja no enti nipa bebre wo ho a abrabo imu no omo nware ye no omo susu se enioma na enioma koyie ma wo mo
enso no oba no beka ne ho no enioma ye nwonwan enioma aginsemo so what ya say nipa bebre wo ho nso a omo nso no omo nware ye enioma nkoye oba no nso beka ne ho no enioma ye dey ahyase ekọ nanim but omo a omo ware ye enioma ahyase ekọ animu no enoso efiri se nipa e wo so omo ware omo no omo nhia omo. So what you say? You bosumi bebre wo ho a amane ewom ebi wo ho a yetwa ntro to omo so ebi wo ho a omo adwuma asem nkoye ebi chese ensem bebre ana wo bosumi wo star na wo de beba no enkonhye bia ni asase we so a eso chen wonsonoma mu nsem asem asofo beka bia ni nyina wo wonsonoma no enti no se wo behwehwe wonsonoma no mu a eno na wo behu enioma nyankopon de bowo botaye nti a wo de bowo baabi a wo firi ba ene ade pot ya wo beye wasase we sei so enti no Ghana fo mu amutie mi nyina no o haw bi a wo namu no bra na behwe wonsonoma se wo abofra wo akwara behwe ne star na hu akwara ne nsonoma ode baaye na hu kwan a wo befa so wo bebo akwara no e develop ne daachi ama ne nsaka trimupo anyankopon ye dey ede no ba wiase mama nipa bebre ebre nipa bebre eyira so ye bubi wa warem na chese ensem a ekoso no edoso ni nyina ye nimdi a ye nientia ya ye lack knowledge e wa Africa ha so ye lack knowledge ankasa enti ama enioma jensem wadura chiri o kasem we ya obi gina baabi a oso ye demon ade ya obi a wotimi hwehwe ensonoma mu ni ade de uye demon wa hwe so chese wo hwe Ghana fo na wo hu de ha wo mo obi a wote asem na wo ka netra asem wo kakra woni hu nimde bia so enti wutie me na wawo akwara bra na be hwe akwara ne nsonoma be hu akwara ne daache ne botaye nti anyamede ne ba asase we so wo ye pani wa ware asem enkoye ni nyina no tu anamo na bra na behwehwe nkomo na de nanso ebenusa den brano ya hwesa anu ma no sanse hia pa obi ebe woro no yase akwa ne hyabra nya bi kware maame na achensa anu ma no awofo tae sa anu ma pa wo akoda be bre pa hu wanu da maybe as na akwa no me sa nso bi anya ne hyabra no sa maame na asa akoda no nti esra wo fo no sa de hia pa na me ne odi fo laja de hu nkomo akoda wo be bre pa unye yeda wadome no sa wasi sane shebre so hu enti ebese no so ya mo hwani mama so obi si ohia no my photo jama me na fe ye nto aso o person of me my number ne 0244 okay 468512 0244 468512 o person WhatsApp me my WhatsApp number 0244 616263. Okay. And know your WhatsApp 0244 616263. Okay, me da say ebesa hia afeni ato ankomo no so ese bosumi ne ba ko dumienu na ye afe no na emu nsem bebre ibe na onsuma na dum unim na nam wiase na won twetwede wa bra aferi shefe fa baifo subia na ntesa wo te wiase mu nsem e won sha 104.5 FM live our Spiritus TV na Kings TV YouTube and Share TV Facebook and Share 104.5 FM ye fa me gonga me ba se sia brantie bi ofia postmortem jese ni mami akoba bi okoye den woda wontumi na ohu mami bi ase ne no fugusu ohwani di no nso hwe no ekosi sai obati ho asem live awo bi asem so if me gong bi twam ho ba hey abna ahefa na mu free ba That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said, Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, Menamade, Bible Mushim, Ghana, Hamanamade, Bible, I had the Shishad Yom, the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know Banan and the Bewan.
ni na oba e be kire Prophet Joseph Mensah etuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na honhom bi ha no na busuam ana honhom bi nti nyoma ma na nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo awu asam na aye problem me ka kire pray wo Ghana ha ana wo approach me na awu asam aye odadwene a wote men ka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia ne fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asamo ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na fi be ma no ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me ko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye we dey acquire Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye djuma da na benada ko a Accra mo amasa my stadium junction Jarvis honde me ye djuma yawda na me menda nkoko de travel salvation school onso me ye djuma de friends kwesi ada ko a hwe akira be ye ni o ye me friend akira be yi Psalm 91 eni mo do kon ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times but the obese area ade wo so me say what the sra na pani nyuna na pani nyuna now the obi so wani boni ana be yi a wo de on fan tra na ka ade we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi wisu a wo ni problem bia bi Psalm 23 wo kan gusu 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra bu nsem wo de asra wanim no nsam case die wo ni problem bia bi for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensah, when I'm a day Bible Mushim, Ghana, I'm a day Bible, I had the Shisha, and I'm the Bagana.
kind of cray, ma be left and right. Juma so ye, Bemana and the Bewal and the Yukuno, and I said, we didn't know banana and the Bewal. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensah. A Jumasam name could ye between Yaye, who be crowd one behind when a bush him, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now problem there, make catch your print. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or dagger there. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu, only problem. Just the old problem one said, just say be a woman, sir. Work traveler. So, work traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensah, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow candiba. Ma will be a doctor say, won't will be him. Obey their crown, minam to me, man. Prophet Joseph Mensah, who was a crying. Obuha now was some now problem on in Yukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensah, Kumasi Krumam waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, men am the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi am ye Juma Jordan Benada. A crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Ye Juma Yaw Danami Menda. And what called the Travel Salvation School. Also, me Juma, the friends, Kusiada Kwan. Ray, I try to be you. Let me a friend a try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will count Psalm 91 goes to 7 times. What the best idea was to say. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be here, what your fan trial and I got here. When I actually be you or was more back on one was and where you favor oil, we. Nidiana say, well, we are Juma, or blue hand cracker, some eye anything. No, sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can we 7 times? And also the slab say, I was in Tiana Cacre, say, what they are slow when you know some case die. What need problem be again? For Prophet Joseph Mensah, telephone number 055 44 77 959. 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mensah Makram Joseph Mensah and that's a fire to the Angels Dominion International Church Ama. I do not bomb and I said Aquapan Quafon many. Prophet Joseph Mensah, when I'm a dead Bible, Mushim, Ghana, I'm a dead Bible, I had the Shisha, when I'm the Bagana. A kind of cray, ma be left and right. Juma so ye, Bemana and the Bewal and the Yukuno, and I said, we didn't know banana and the Bewal. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensah. A Jumasam name could ye between Yaye, who be crowd one behind when the bush him. Now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now your problem there, may catch your print. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or dagger there. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem one said, just say be a woman, sir. Work traveler. So work traveler to say be a woman, booming says, see there. Mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know who traveler. I was some only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensah, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow candy bar. Ma will be a doctor say,
and I focus on Sadia, me tena Barbara Boffice, Ewiase no say, Obu Hokra, no mamma penny ho, best to me survive, Untino, me come in to me, crack, Hozo. Tim Hozo, Sanya, Scar Crab, and some of the Bayajuma. Tim this kind of Bayajumana, Mamma de me call, Sofu Biho. No corners of an album pie, mamma, me call, no corners of an album pie, mam, continue to become semi amen course of an all. To me cause of no soften and catch them say, who say Miniska be the Quay Maneska, you may be a discount work be a beshi, and Tina Memfa and Minquay Minam tracker, and I'm betting if you scans of the Hoa, says can a billion coronas at the Honor when Yajma, the Biabe Yato de Nedi, and Tabas Anum not, the Biam ye be 12 and this Adam says Adam and Wako Yajmaneska cram almost bear 70 million. And the cram, and I'm Zadam Koyajuma. Me tell me, the Koyajma, you may be a discount question be a Nasi, and I face kind in Nasi, Emma, a told me to be Namsre, or be woeful, meet Nasi train, and I would be a medi, meet me got a dressy, and I'm Kurum from a Paco to you, and I'm near the Anabaco Granny. Barman so I did back one of me who we are saying, Semen so be at the Hopa, say, Marco Fami, a boom your comedy, and come to me and come up. What a wine, Kumasi, I say, Bressa, what a wine, Valley, and I, Namiadum, Mikunya Juma, and I'm here, Minya Juma within 5 months, and I'm the high dying. Chile me yamu come within 5 months and I'm 15 million. And I'm deko hard dying. Na da fisa me hard dying no. Mintimenna. Edua na joa. Edan me demu na nkran bi be 12 o'clock. No be gina me dan eche ya bro sansoro ana mete. Mo be gina chire poa. Me da ya bosa muntu mo be cheme. Sa. Da nya agoro. Abuntu mbe cheme a. Echeme bi wo ha metimani se ya me hu se ni pagina. Eho. Na eno no me hard down we no. Ne bia de kan happy pen. But the happy pen no na me da ho na me bada menchen na me wife so da menchen enti me da ho no mo na me nua ka kire me se me dan no na me tu kwan akra o ka se me dan no komu asa bibia betena dan na me se obi a me matu afri dan mu be se 6 months pen no de na betena dan enti sa de amia ma ko cheke enti first day me ko da dan me hunu hwe ebeka 2 days am mabado be da ho na jo be se 12 o'clock meti krama po me dan na chi wo sa I'm who has a bibia touch me. I come and say, you know, bed and that's what I mean to me, pyjama. What a word, who be actually, pyjama tell me so ba, agent my bed, no, say out, no, for baby, who any. And to me, yeah, na minti yashi, into me, people say, can Jesus, and to me, yeah, minti me, can Jesus, yeah, but to me, solitary, I mean, to be anyhow. Mechia moto wa minute na asa touch me minti me nipa ni gina ho te na me hu se en okra se me na kan se spirit bi wo dan ne mu no en okra na me ka kire oba so fa ne santo me ba no so na me fa se be ya sa de na se obi na wo nchen a bibi betimi ayewo na me de firi mu te me de firi mu ko en da afi me ba ha se ya me na ma ho kire ni mu de me hu spirit bi ya me na ma ho kire ni mu ase obi nu ansa na me de me hu be na kakra na ye ma sesa no ene me da me na Edua na joa metimi twen ma ne bɔ 12 ansa na ma David say me dance na 12 na ba de ya ni asembesi ti me twen ya ma ti ya na me sesa ade a me ntina me to so fi say first na kwan fa so me sika kura me say me hia ma me sesa ansa na media no me ntia se biem ntina me compile bɔ kakra ani asofo be 5 or 6 sa fi say ene so kan wasem che sofo ti me de na adwene fa ho nti me bu ha me kwa me nka hwegi ba hunu de ha me de ya na hunu say wo hunu bibia fa me ho nti be call baby amako bia yesi yankura bi na ma me de yekujae se omommo ya ho ban nti omommo ya ho ban no ena spirit no aduru se wo hia me nsam sika omo de baba ye bi nti na ni omo baby amako bia omo se sika no me de mama me ne de man de ko no ho a masako renew contract na eda ho no se spirit ni DS mako renew nti tournament ya nti spirit no so na adwene se me metua sika no so de a obeto yade ya yede e de ama me se de be ya sika man fa ma straight kula na me de sika no be kun yade ne sa this is man botom nti ye na de bia me sama me no so ma me ne kan o me nkura birim e ma me te se won de ne ma de obi ntimi nya ne ba hwe o se won wa konsu aso misimu wa kwa tutuo e de abɔ ne ba ho ban nti banfu o se won obi ntimi nche ne ba nwe ba me duru yenyi beduru ye no spirit na so ye boy ho ban na eno so kutia me da me na enti ma me na fise me nam we nyina me kan kire fise me mabusa na sa se ne wura na afi wo so won de won kan enti bia me namu a me ho beto me bia ama me nua panyina me di nachi e se won na ba ya kra ma ba panyini fise we se ono no obi okurade yakra no so obi ade da ho a obi ja sa na de na to akofo obi de na me ya che no ono fa ya nso no ya che no
ana oba nso onsu di magie no wono nso no masam saa nti mimi na mimi ma asa mimi no mani adin kakra ana mai magie se de mimi hu no ehu ma asa mimi no manya magie so mbehu nti mimi de mimi hu nti mimi nkofo obi ade anasa mimi nkoprem hu nto asem mu na bibia atachem nti mimi nso na omo so attack me ya meda ho a ye ba me so physical nti last minute de ya me ko ha dan meda ho anajo meda ho 12 o'clock ana me se me te spirit kura nti oba da mu ho ba bet me na chiranko chara kwa obi miami committee me tano nti me to 12 o'clock bibia krama bia ama na me da ho 12 o'clock abokrama bia ama de na 12:30 de sa me de ne sa tam so na mama so bia bompa mama no nti wa bia me de apete nam se ana nti wa ye adwuma nti do sa de ne me da me ho to wa ni kwansi na krama no obegina chiro what valley nkofo yiba ana ma menko aso na me da edem ho obi anka me ho na me team ani na me da bed no so din kakra se de ma da na asa me te nkura na me da bed no so da bed no so atwas woni ni bia ba jiremi edem ya ta me bed no so tade me tam bed me pese me prum hu se ye Jesus me hu ti hu ya se me ni ya odi machi oba wo de di machi wo hura betena me bo so se ya opese ode ne nsa so me kon picture na de me nim se me nua no se yi nanim dia no de me nim no obetena me kon so se ya opese onso ntimi tena me nsa so so nsa ama me nsa kura awura nanum ti ase me ti wo masomo an se wonai se wonai ti me ti wonai se wonai no enu an me hu ni biem ene mani so nti da sa ne ma wi atoto me ametena hu ya me kan se manfa me a me dom amma me e kyena ko kyaga bia na oba be miame anan de watimi miame ne wakome nti me sere mo momwa me na be kwa me fa so a saa yi no metimi afiri mu no nya saa de ya me bre menya sika na ahye omo so mma me nda what a word huni bali be so ampanfo na ho na be miao adekrono be miame wotimi me fan say me nua ba last day de me hu ne me nua ba odi machi obe huru tina me so ebi kwa nanya ono a saa na me hu no saa nti emodwen se unua ba me da bi me sunse me wanu asi ne pa cho saa me da ase oso de mfie san 25 years mfie aduonu enum mihu aboboya mihu aboboya waka aboboya makabe waka aboboya passion woni namfo adi nkomo se epeoku me passion I know they try satana me ye no sofu bi ba kurum ho eno be ntime da ho no bobom prum se masema simu ho se nkofo bi apane se ombe family no makokomia go twa me ho ne ma nti firi ho no na me wo moto abo ya ba yi na ye adwuma ma me nti eno na ma me tonton saa ne ma ni na se saa deamisuro me ton yin ska no so nyina ahye e ma ese ne de me di kura no na ho odin e ma me sira ansa na me di abo ya na ye wa odia moto no abo ya ndi right now no me twu baako aye wa odia eno de nyame de ba de na me yem de maton a you say me ni bi obi de na ese me sasa mo ka chem chesi aso bi poku no ka che o ma me pacho me ka kire no ono na de me ko so nsa de o koi wo de me ko baabi hin no do koi bosom so ano de me ko nti me ko ye na konfo no kekan niam konfo no kekan ye no se nka eni kumu anka mu kume niam ba sa no ka kire o kan se me nkofa da me wura enwa ene chechede achi na nsem bebrebe eno kan me nkofa mra menya se sa tamono se men ka sa niam kan menya sa niam na banka mi ko mbe kume menya ana msa de me ko me sa besen ko so fobi wono so wonso je me singlet ni bossa short aje kodi wono so ho ye ane san ne me de nam ho basa ayu tuma me ne so nsa do ko woni Mr. Father so enamfo no pese bo ho po ekun te passion go danger minim adokro je nam so ma me do ko minim adokro mi si ebesi mi ne umbe kan kire me se sa ana de tosu bie mu so no na me ankasa me yusu me moto no wo ho no me nam kwan so a me ko se ya careful ana me ko ti me hu ya se bibia se watermelon kese se free mura mu se ebegbo miti ti me hu ya na me jem ti se ko akire na atwa mu fa manim ese wura nim ti me ko duru manim ginam sa na di na ti me fa manim nka de bo miti anka me wuo odana ade se na me ko kan ye odana ade me ko kan ye no omo se wo bua ode on han wani du nam sa mayem nti ye no menya me adwuma bi a me ye pa aside of adwuma ya me ye no e wo honom nti menya contract bi wotama amo bi ma me ska 30 million sa me fan konko ye project no na enko me ko na nyame no kura me ma me ka kire me se adwuma na me kwa akwaye no enye yi nam so
Abobo ya uchi no uchi sesiana hanky white bi boso. Hanky white no. Me pacho eno de na media maton. Na hanky white boso. Na hanky white no obi na de hanky white na ma me na me ko chichire boss wo. For one of the mao. Oya sofo. On the hanky white mao. On the hanky white mao. Fuck abobo abobo ya no. Na enye den. Na mo me ho ban sa atam na threaten no for say ye be kun ni obi timi hia me ma me bi hia me abonten say me na me de moto so ayeko me kwa no hia me kan say abrante wa ka obe na otwe ni wawu na me say wu to kan say ka be na otwe ni mawu na me ma me nso no me stepfather aso be ka kire me say wa betumi abonto say mete wo ba obeto me no ono to hu me say me free ni pate bia mu amete wo de say ma be ka kire ndi ya na ye fasin into one am no no kura no wada dem do hu ye enti first day na sa atemi ni besi no na me packing moto e she fie enti me be tu moto na free fie no akwa na me hu say nkrama bia na ne egu bebia moto no kwan no enti me be bi moto ne pia na Mr. Father ne bie ne pono ho no papa o obi e pono be gina kwan nto gina kwan no din o yese eni pass mercy ebini ye o hedie bo modin asa wo matai ne ba akokra ya dai enka bini no ana me simiti papa na me kukuru moto no tra ebini na me koye afei wo ho a na obi abeka kire me isofo bi abeka kire me say wo kan say me de bi hu say ebini bi egugugugu sen ana me say Mr. Father kra no say anytime tino menyimfere wo say nka unnim ana nka de moto tai ba akokra fa ebini ni so a nka akwa abronte nka ma bi mkiasi wo dada and I'm Kobusa, Mr. Father, and say, Nada, I be say, who be and I was what we won't about that them in the baker chase, or make country them say, if Binibis are in fact, Tinenka. And Teda, Minimbo Nimbia, my dear, will be a Bismarck, or soft no one of the call. Memma, made them call. No, they call conform also. Conform on the Meko. O course, or Ben, Sansa Muso, my like a Tesla, or Fringami. No one Fringami by say or so or something crum. Who tell Ewiase Mu Nsem 104.5 FM? If I'm a gong, meet them Huaba. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart attack, or even a stroke, or any other. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton, the mother of Abubakar Nuruddin Wunnam, a student of Divine Mission Academy, Edito Donaso, and he is in class 5. Abubakar, you should know the whole family loves you so much and we are behind you with prayers, and you should please let the sky be your limit, put in your very best, and we strongly believe you would be crowned the winner of Love FM Kiddie Quiz. Bye-bye, we love you. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton, the mother of Abubakar Nuruddin Wunnam, a student of Divine Mission Academy, Edito Donaso, and he is in class 5. Abubakar, you should know the whole family loves you so much and we are behind you with prayers, and you should please let the sky be your limit, put in your very best, and we strongly believe you would be crowned the winner of Love FM Kiddie Quiz. Bye-bye, we love you. Hello everyone, my name is Mrs. Teresa Odum, and my daughter Mary Ann Odum of Gloryville School, Class 6, is a quarter-finalist in the ongoing Love FM Kiddie Quiz competition. I must say that she's always been very interested in reading and competitions and all of that. It therefore came as no surprise when she heard the adverts on Love FM and insisted that I enroll her, and I must say that I am so proud of her for how far she has gotten, and I do believe that she will go even further. I want to encourage her to tell her that we are solidly behind her. You know that mommy and daddy are very much behind you, and all the family are rooting for you. Yay! Come on girl, we know you will bring the trophy home. Keep on keeping on, and the sky is your stepping stone, as I always tell you. Bye. Hello, I am Hope Tega, Abubakar Sadiq Nuruddin's class teacher at Divine Mission Academy, which is located at Donaso, Ejisu in the Ashanti region of Ghana. Nuruddin is one of the most promising learners in my class, who is always attentive and very determined to follow instructions. He inquires from his colleagues and teachers anytime he finds it difficult to comprehend anything as far as learning is concerned. Nuruddin is a self-motivated learner who does his homework and other assignments given him with all seriousness. He's always active in class and other school activities. As a school, Divine Mission Academy, DMA, is very focused on raising learners
As a Uti Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. What if you adwene enum bibi hwehwe na tata no ma me nako komfo inako odi for ho. Akabom atit no down na obitni bu man consider wo mie na kunu no nkema poso wo it's a time pa ho ansa na wada wo breye pa o se Ewiase Mu Nsem for ye mo no me se du fiada e sunsum nsem mo den headquarters abranta me samu akwaba ye mu aja se se ka se woda isi amena kila una untonko otikateso sa otikateso fashion ai de na pese yema o e ba chori em pese mo yema mi se sa abenidi am ekom sesiye no mo babu am no magim ya firi mu o ba bia awodi ukwa ne se onim ho e ba chori minim ho kokọ shebo ukọ no shebo min kan bibi sa me no odi mfie sai okay be a 4 years ni 4 years to 5 years. Na onka isa wo shebo. Fi se baby ekoye no ode me ko sofo na konfo no ho. Wodi ka ko konfo na me kan. Okwa wan shebo. Konfo de man shebo. Wo mo ne no kan ansem bi. Ade ansem sa na mo ne kan. Ansem wo mo ne kan for say na obi de me akoja. Obi ahia me ka jem se mewu aka be 1 week ni mawu. Ana mo de me ko ho se omo ame no mu nyimi mfiri ewu. Matias o mo me kan se na kire no. Obi watimi ka se da bi bo me be eyeyi a e de odwan na ntwie sika sei shinab kozua na me de ba o kan bibi sa ho me hu so kan bibi sa e hokora yanko hobiem okon no no koye mu ye na yanko hobiem me na me pia bontrem kusia ba ye o man so se dware mo ko konfo no me pacho ensuo ni garen de me ma me sofo na me ma me de no kono ho no me afene ma kan sofo ne ma me handkerchief no sa sofo ne ma me enema bi na me de be gu nsuom na ma me de nchena ka ho na me de dware unya nko konfo no ho no na so dae na hu ne ma hu dabi na me nyan sa atam ne nyina ko na me hu bibi sa yin ko sofo no konfo no ho nyina o ko konfo no di sense na o ko odi fo no ho sofo no ho no ai o ko konfo no di na sense na ko odi fo no ho eno de na me enu mintimi nkan se dase ni dase ba me hunu se echei o ko da ibi amnu na sa amre no o ko sofo no sa na shase me pa chonwa sofo ne na mam bibi dware se dware ya ba mu dia sofo ne na mam bibi dware ana sofo no ho ana me fan ho ko akira sofo no ka kire me se me hu se me diska kwa akoye adwuma nti no me nya abotre nya sa adwuma bi am diska na benya bia be hye ba na me ne ma me ko ha me hu se nano ase nano wonya asem bi obeka kire me ba wontimi nka sofo no bet akire na me fa me ho ko obi ese security ni je dai akire me na mpa so ska me de ko adwuma ska na hye nti me nya adwuma na me obi su sa ma me tete mila me de ko ta me ko me project no eno so a me ko na ma me ka kire me se me nya akọ na nya sa adwuma na nya yi me ko duru ye nso no adwuma na nya yi sika no ko shi mu ena me sika foforo nso ni 50 million me nya adwuma bi ko the same thing me ma me sa ka kire me se adwuma na wasa nya akọ na adwuma na nya yi krono so ha na nsem ni si ye na o ja ho ba kuma se na me ja ho ba kuma se di san me betena kuma se me 1 year mu ani na sa ne mo na sha se me betena kuma se ma do obi nchen sa me nya metimi ha me dan within 2 months mu na me ko be si ne enyae da so tete na me do obi nchen na ma o oko ha da na sha me ha me dan na ba wosu wodi ohun bibia na de ko se oba inofo eguso wa hu nanim me hu nanim koko na se tuntum me hu se tuntum no shatade no shatade no ne no fu guso ena ogina me bed ni ho na no naked ejina ho simasan ogina ho no se de ne amuntum ne si a cheme ya no me pijama se mintimi mpijama mitimi sol ansa na me sol atana ho no woni ho me chia me ho to se na se amuntum be takeme na me hu se ogina ho oko ha da na design edan we na de me ko ha no me fan se 2 months me ko 2 months ni wa hu ni impression dia me di manu hu se obetana no ye mi nua da bi oba na hu se won hwehwe ogina ho no oba no won hwehwe ne dia ha no wo ma ha ba ha no ye mi nua odi machi na so obekuru betana me boso a ha ne se wa ha dan mienu ma ha dan mienu ba bia me mete no ba odi kan na ko ha odi kan ye me ma me mu papa fie na me ma me ne net ho ba na ntokwanto ye dai esisi wo mo abusuafo mo tete no ana me ko ha dan ma me ma me ne se sa dia me ye be ma me ko adwuma enti wo ma me metena abusuafie no ko ha dan wa bonte se de be ya nti abusuafie na hu se ho na me ko tena ade ne be taka me ho huru betena wo so no da bi ho be gina me mpa nanim ho no no on hwehwe no nti dan wa ko han se sia no ana hu se oba bi gina no on hwehwe no enkrama poso no ha na mabe han se sia na me hu se nkrama be pa ma me nua obi odi machi no me hu se obi odi machi no etim be mia me kon wa compile ball why nyama hodo se de be jai me pa cho ma compile bo wo kwa nsem be na ka kire me kwa ye ka kire me se me ma me edi yakọ baabi edi yakoja na sa spirit no
ene hante me na spirit no em se bosha bi bam se wo se ohia sika no de kɔ ekɔ ba se sika no mu hia firi me nsɛm bosha bi bam ntina mbusa asa ko ma nhye bɔ o se da bi min ka me bia sa se me ma se kan you patch se ma me nhye bɔ saa no me kɔ ba bi o mo se ma me na kɔ hye bɔ ba bi na me ka e de akɔja e kyerɛ sɛ ohia mu hia me nsɛm sika ene de akɔnte sɛ me nsɛm sika so sɛ me de kɔ a ma kɔ renew contract ne sɛ still bosom ne yɛ dɛ egusu di me so enti se me mfa sɛ sika ne nkɔ me fa sɛ sika no nkɔ bosom no so nyaa me tata enti saa de a mo se bosom ne se saa de se ma mfa sika na amade a obeye dey one me obeto yade ama me oto yade ne ma me dey a eni man fasika na ama me diskan be kon yade no ense me ho na ka kire o de wo kan kire disi ai sofo bi wo kuma se ya one ka kire wo me da se enti edan ne si a wo ko handa na wonam yo yedan me pa cho me da na mo me twen e ma 12 ebo ansa na bia 12:30 to 1 ho ene kuma bi wa metimi no me na je drink ya bi wa 2 hours pe na ma so na ko adwuma fi se me kasa me dan mani to so se me da be se from 80 saa to ne kam ya men so bia na ya wi am kra de meko mentimi na nti da kakra bi me da kakra no ati wani ha me twen ma saa time no a o mo beba na nyina twam bi wa kana ma na o ko ha da na ya dan da mentimi na nti 12 bona nkama no poso wi a ene otimi da o mo ba e kode a ene metimi da nkama be san enkrama na dia menim krama pote yo mo ba ni so mani no kire o moti so metime da abro san so obi so da so enkrama ni po a me mem da soro wono chese me hu sa sen mwa na kule bra me dem ho efini ato wo afa ho yento wo nfa ho nti on be gina mpuma na chi da bia ho no mo gina ho no mbi gina na mo po kire wo mpo kire me o brepa ni nyina ye odifo ba akomfo ye bi agia salaha agia mo akaba ya de na wi agia na mpom ti sai adumo agia oba no obre papa na wo dago no so everyday baby okoye no e odifo na se e komfo no ho agia papa ne kasa ye mu no so ma me de ne ko ofim o ma me ka kasa baby na o te ne dada so eti de bi me hunu ne se drum na bi a ade bi wo ho a do se emfa ensu anya no ntimi mfa nsanya nti nyame ya adoma ochena omra na bibia wo bia no me nyene hwe me ya che no okwana me bia mu no de aseda na abram na de me hu ne se anantanante bebrebe no so drum na bia na ya ahomtesam we ka we be de wo hunu kure wo ade susu ba bia o ma me de na chini ba bia onu anante akwanyina ade no onyamoa asofo awukọ so bebrebe akonfo so nyaade baako ukokonfo baako eno maame ne de me ko ho maame ne do ko na ada na maame ne do ko ye no na drum na bia ade na hawa wonko maame ne nchen na nka se famitu wata wadu ni pa cho me ko maame ne nchen busa no se bibi se a wo so won di wonimu bibi a ho hwe ntene bibi a me ko bia me hunu bibi a no won se di wotie enti wo baba na ye bio ni pa cho yo ti so oba wona ye tutu ahomo ani wie ana bibi ko sifia wa enha ni pa cho agia de fe bia nensi de besi bia ensi ene wo ba omo de anto kotokuro na de besi bia ensi no mano de besi bia ensi ofie ho de fe bia no yo bi ene kuman to yentimi enhwe ema wo mresa de besi bia ensi de opam mre nya ni ahome kwame menua zamike so was anti makaba ya nua meni na mpom ene wase nkomo aye se dika me bie me chakra na masaka tu ma hu se ne o se nkom me bie chakra no na masaka tu I give you 2 me da se me chakra na ya adwuma pa tro bia na matum aye adwuma mo mu se aye adwuma konfo ye bi na ya ma ye oden ya obabobo ya ma ye oden ya me kai so mu mo che na dia ma kunto kwa me ka tira mo na nka me mo Facebook for the moko no ona show Facebook any moko MC net wono kasa kire no atumra no ku jatwa enema a ohu ni nyina ye no kre ablante oti wo Penny Destiny no kuta oye dual spirit eni ndi na ma omo pena omunya no hu me kuta akola na ngasa edine okay but sometimes ono abehwe na brabo mu a ade ya nini edu ba bia wonya sika osa wo sympathy mankrofo enti sa sympathy na masika no asa kofom on the life
but adeɛ wo mu ne sɛ baabi a ne maame de ne kɔɔyɛ ne baabi ɔde ne namyɛ no sɛ ɔte deɛ na ɔyɛ no se a anka nneɛma bi wɔ anka wanyɛ de bɛyɛ wanyɛ sɛ ɔno a bɛka a ɛdu baabi a ɔkɔ a ɔno ahohom ka kyerɛ ne sɛ ade wei a mekɔ yi ɛnyɛ anka sɛ ɔyɛ de bɛyɛ ɔsan but I had to say why frustrated into no obeko but I mean himself fie ha no aba ene saa ne saa bedwa ya hia die bro kama kama to yem nyame adum ti bibia be yeboko ene ma nkoso nya se de tiara da because de minim ba ko ne se nyankopon tumi echi ntumi nyina ono kasa se ejamra ne jaba o se nso nto ne nso ato o kasa asase enere a edere sabe dwawe ya no abehia so behia papa o so nkom na okra wonwa enti e tire o se ne enema basisi enema basisa osu baby ade ni fi no ebeko back na call back nso a asembesi akire medase so asante na atene nka no moafo mokwaba mejo moafo na mbom the gon voko na so medase yekurekurem moafo yanko na me ka sa wodi ayi akora na na niefra no story no kra bebo ai oba okay bia be fine the gon ni nyara mpese mbusa na sem se sisi ohwa ne problem no ne maame o de ne chinchin na ama na nya sa problem na oso nde wonim wontumi hu ne free wontumi hu de free why your maame boni eva sho de bi aka se tia ne da ne pa cho de bi unka se tia maame da adin se osuru maame ne pa osuru ne maame osuru papa de na man osuru ne maame osuru maame no de na man osuru ne maame ha ekwa ho isi me hunu fa ba bi se abante no ho onto no boase because the entire make us want to know boase ne yeso kra yanto ye boase no because maame no kra no yente de maame naka maame nkasae sa sama abanti kra wo kan ono a na akoye ne niema bi ana sebe story atia na edininya obi anim because the bed dey say me two is here what a word huni bad me sorry this bobo maame de mechini maame de makwa I believe say ni nyina mu no maame no bia ne yeye mu no no nso pe no what a word huni valley say etro bia obitimi de uchine ne bi ono ana e hawo ebitimesi but enoso ma obata bia pe de yema ne ba okay kan sem bebre maame no bi kura ye kasa bi kura wakaka say tia na maame ebia onya problem o baby ana bibi bia koso because the go bebre ba ebre to bia yan kasa so yenum kasa timi how my ani etimi si na de nkrema mpo wanajo waya branti ozi o kasa timi maame nkrema mpo wanajo na krama me fie se krama po anajo mi fie me tia brosa so but krama po from tia chese oba obro no hunta betata obi ogre si so mia ukonda me hu bi sa pen okay me hu bi sa pen na me ka cha ba ntene se onsusu emfa so bo mo no maame ese na adwene nyina mu no ohu ni se bibi koso ne maame ho no ho ne free ba ne ho nyina na ho ne free ba ne ho nyina ho ne free ba ibi se maame no wa ne den di entire maame ti maame ne be awo mamu be mo yesai on ka se maame ne ye no na se mo wa kanya na according to o se so ne nsat ne ko baby and according to one kasa wonu asem ba so kire se ha ekwa ho because osuro ni maame ha ekwa ho bia na nkase maame osuro ni maame di entire osuro ni maame di na maame naka ana maame ne ye bosomfo na ye bi kro to kra te ne hunye ana ye bi hunye hu na ye bi kodi nkoma enye hu aya ko try we me pata me kire se e de na kire se mo ko me maame ho ne maame akodi nkoma maame awawo na se usuro maame dabia o ma adwuma be ba fulan de mama na pese me o ye adwuma be ofa ye mfa nkonko dabia hia fo ma na ye bre dabia hia fo ma ye nko na ye dabia ye maame na ye hia fo mo bro wafo aye nsem ni bie sebo oba na na maame sida be sebe na enum ye bie nsi na bro san ne yemen ye bi ba how dare you so ka ko ja ye bie enum kra se ye bi sebe mesu sebe maame kra de bro be fo na ya me e bie hia fo ma ye nkwa na ye de bibi aye abante na kasa ye so bobra na sanye ya wan kasa so check lifestyle check wa brabo obi a niema ko because wa bobo ya ne niema o ka abante o to sebe fine guy
na asị bi hawa na de ho so bo kɔbɔ maame a me de me nyi me ne sɛ mo ka no dwuma so me da se boafo sɛ on de onyi ni sa energy agora mo akɔba eje so aburu na ajama so mbom kuma te bro no bi o sɛ nya kra da ye da obo ade na se yenti wa ye di ka branch o so na I said double unu sɛ double se wona on koda nti ne body mi no onwen double sa no ti agora be hu pa o so ha on na dia san na oba bia wa no ho oba bia and why mistake asenko ede aso ko use condom de fan cause we bim cause ko sin force no use condom what the fan ko use we bim Ewiase Mu ogoro tio woda anaju ebi kwa na nsuato ebi kwa na obaye ogro no obono ababesia ho ajama so bia ni bi so na idi agro tu hwe muni bibio se bi oba na to se ye bi die se omo ne ekoto mo bonta kwa bentwa ubonta kwa bentwa so bi hwe mi mo foto sunsum no sunsum mi mo kro ni din wada wanajo ni yirewu wada wasabon se gate ne bie omo ekromofo mo mutie ni kwaku ma filme ba Jordan ye no obi ani yirewu o ye no na wada wa o ye no Jordan ye no afina mo ba ma feel na we de me koye se na me si afil o ma jane papa no unim onya kudro Dawudi ejapuku so hundu pakro Dawudi na oba na eba no oben kakra o ye to ben no yire no was what a word huni value be compare mad yakra da awaba begin nada what a word oba so timi na eso bi so mi hire no wo se mi hire no a obade a esum also unje classic kani omudum omuni kani a ho omudum ayi no dum bobo no eti eyodu hu adura aparim na apare so nya kudro so anim so de beda no o so ne na de o se ni nua ba ana be ne sade eti sako wo ba bi sa ba ho sa ana nya na ji yire no a wo de me fa ro use condom mate ko is wobium ogoro so hu na use condom yes ko de bonta ko be to ko is wobium na ade ne ko so ba nyina na abrete hu ofe oye kama pa nice na adena esi edinachi edininya no so won ko biafuma onka so nko no biafo oni bi oni hawa ha no namna nkrama pu nyema bi ha no se bi sa ba onya kukutu onya kudura otimi betimi da yire ni pana ezi obi fa kuduro obi atwa bobo ya de wa kuduro obi atwa bobo ya no that I articulate ba o 24 run anim what mo agudro to mo agudro ai it's onyere sunsum no yes edi yesunsum no go so abubo ya ado to for free enkraba mo di konvo na bo hwi na abubo ya dibika wo na wuram ya pa na oyire na ni tintu aso we me se wo mabiem ni tintu aso bendan on ni tintu aso me so mabiem o se wo ti se say wo woni ayedin e pare so opam hufu a oto de bema eti wo woni ayedin wa yire no be se ma bika abubo ya okowura so gafo konvo mu omo se so bo o na wo ya no ko konvo ni se ya Ewiase mate se di pese mo akudro okay doctor yire no yire na nyame ya duma ni pada so bi wati bon takwa bento dia asi se konfo ye bi se won so bon takwa bento o si obiem nyama so me that's right nyame ncha why ejama so na atene kana odifo elajo boku makwaba na go meje odifo na mpom tisai adom ene so the essential Ewiase Mu Nsem so edu fiada e sunsum so mu odin headquarters what you brand edin why nsem nyina anatomy say na so kano the go on the American say enso odinka kan sem bi say ya na enkrama bi oda no mu pono about 12 am about 12 no ma shase Psalm 59 the verse number 6 o se osan ba enumre no poti se kraman no odi kuro hu de be atwahia
Psalm 59 verse 6 oya dan o san ba nwumre ti se de no poti se kraman okay no ma di kuro ho atwahia ente to da bia ahomboni betimi aye wo saa na wafa ne se eye normal ten so enti be de meka ne sa brantie obeye nwunu onye nwunu obeye shinso a wonye hye so de meka ka ho ne se de gon ye beboara wanya ba be piemu wo Nhyira FM yidie ekwan bi e be fa so a ye be yesunsumu niema ma no ne abompa ye nso atachiri na ade na wo hunu no atimi agya ne ye beboa no na se mo combine forces no oni agya sala combine agya so fa kotokumra no so yesunsum niema ene ensem fio eniema ebesi ni be yehu de gon adekudie nti ameka saa ne se adsem na brante ne kan se wan hweyi ne se wan we no sunsum a wo be fa ne ti se agudi so be se wo we no sunsum ne se niema e ha brante no ene edu anwumre niema a wo hunu na de gon won fa ne se ye easy sa esukrate odauna so atipa enti de gon de me kan tira brante ne se on kana komanto ne yem wanya wura Nhyira fie ha no mu die ekwan bi e be fa so ne de ye beboa no na eniema e pam no ne niema wo hu no atimi astopo na bibia atimi aye kama me dase adama so sen ka sunsun ba onye no man takwa bento a na odwe hu sen de gon enye easy sa on se assembly on se ebinto wa da hwade o me wo honoma na me wo abrade me koye program kasie bi wo ena abrantie bi di America ba se abrantie bi one ne da hoduru anyimre wasoso kendo atwa ne ho ahia de ote yare se ode ne nsa so ne be memu ne be ma ayera wodi America ba ho anyimre ne ye watch night de go wo ma no mo wonu nyina hu se ampa abrantie ne be ma ayera usomo ni ho Suzumu Nsem ho ye bompa ye man no ya ye kire na kwankyere no edana ne be ma ne sa ba betua ho what a word huni ba abradefo etie minim sa asem eje deja eye deja so enti de go se to de bi ne se niema bi se kosoa na wanya de wo odin wo sunsum mu amana amoa wa wuntumi enti ese no we wo hia obi a wo din wo sunsum no aboa no wo sunsum nsem mu ne de mpaibon so aboa no na niema atumi ayede ayi Odifo Elijah Opoku medase yefa patu ne nto aso e wono nso me kasai inase ataitai ne fuahye ne so tia na eti ayoba na sem ne sai obati tia o Ewiase Mu Nsem so me se odu ifia da aye sunsum nsem a emu odin headquarters live on Spiritus TV and Kings TV YouTube here in Short TV Facebook Nhyira 104.5 FM what the na share na watch party no bia hwebi na nyina mfanya afutuzom me twamo ba oba no ase na waka na kosem yefa me gong Ago NDC National Democratic Congress That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapan Quafon many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible Mushim Ghana, Hamina Medishim, Bible, I had the Sham Nam Ghana. A kind of crack, Mao be left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye between who be grow and behind when the bush yam. And now whom been to your mamma and Cosso. Who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now problem there. Make catch your brain. We were who were Ghana and now approach him now was some eye or diarrhea. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu come and I say flu. Only problem. Just the war problem on said this be a woman. Work traveler. So work traveler to say be a woman booming says, see, there. Mean to mean, son, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know who traveler. I was a money problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar Prophet, Minam to me, dear, grow candy bar. Ma will be a doctor say, won't will be him. Will be a crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying.
obu ha na wasam na your problem on ni kunu wobɛkom na afiri bɛma no ni na woba yɛ bɛkyerɛ wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha mo etimetim Tebuom Bola Junction etimetim Tebuom Bola Junction Prophet Joseph menkɔ na mede Bible yɛ hwehwɛ mu so bi yɛ bia wosuasua me wo hwɛ Adom TV from 2016 me na mede Bible yɛ de hwehwɛ mu de baayɛ me de akɔ Adom TV saa so bi mu yɛ bia yɛ copy photocopy Kumasi am yɛ dwuma da na benada nko Accra mo amasa my stadium junction Jarvis honde me yɛ dwuma yawda na me menda nkɔkɔ de travel salvation school on so me yɛ dwuma the friends kwesi adanko hwɛ akyira be yɛ ni o le me friend akyira be yi Psalm 91 anima do okron baako we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere bi ade wo so me say what the Srana Pani and Apani. Now you be so when the Bonnie and I be here, or the orphan trial and I had it. When I actually be you or was my back on once and where you favor oil, we need the other say, well, we are Juma, or you are at some anything. Sour you will be sure. Wouldn't problem be again. Some 23, what can we 7 times? And also the Sra say, I was in Tiana Nsem. What they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 60 41 22 0504 60 41 22. Prophet Joseph Mensah Makram. Fatima Cynthia Launton, the mother of Abubakar. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton, the mother of. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton, the mother of Abubakar Nuruddin Wunnam, a student of Divine Mission Academy, Edgeto Donaso, and he is in class 5. Abubakar, you should know the whole family loves you so much, and we are behind you with prayers. And you should please let the sky be your limit. Put in your very best, and we strongly believe you would be crowned the winner of Love FM Kiddie Quiz. Bye bye, we love you. Hello everyone, my name is Fatima Cynthia Launton. My name is Mrs. Teresa. Hello, my name is Mrs. Teresa Odum, and my daughter Mary Ann Odum of Gloryville School, Class 6, is a quarter-finalist in the ongoing Love FM Kiddie Quiz competition. I must say that she's always been very interested in reading and competitions and all of that. It therefore came as no surprise when she heard the advert on Love FM and insisted that I enroll her. And I must say that I am so proud of her for how far she has gotten, and I do believe that she will go even further. I want to encourage her to tell her that we are solidly behind her. You know that mommy and daddy are very much behind you, and all the family are rooting for you. Yay! Come on, girl. We know you will bring the trophy home. Keep on keeping on, and the sky is your stepping stone, as I always tell you. Bye. Hello, my name is Mrs. Teresa Odum, and my daughter Mary Ann Odum of Gloryville School, Class 6, is a quarter-finalist in the ongoing Love FM Kiddie Quiz competition. I must say that she's always been very interested in reading and competitions and all of that. It therefore came as no surprise when you can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what's
wiasim economics boost nyina mene e di so pii so on the economy management obi anto no John Mahama na umu no ono ne time na city no etisen na inflation senior delegate for almost how many months Ewiase Mu Nsem Ghana for say na abana absorbing through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye entishia mosumfo eduana ba Kofi Asante anopano num enefa ekosi nonkron semeduana ba pa ho. Come da say enu mu akwaba. Ati say me ba cho me ho ye. Wudin me ba cho frɛ me benewa. Benewa adi mfie say. Me ba cho 45. Mfie aduanan enum. Oma me tia say. Me ba cho de. Oma panso e. Ba cho de bi. Adwuma be na o ye. Ba cho na me chiku suane anham. Pese wajai. Ya de no ba sa no ntimi enko adwuma. Oma ye say. Ba cho 3. E ma say na me ma say. Me me no ba ba ko. Roger, my phone. Ukunu tia say. Me ba cho de bi. Wo film. Me ba cho ani. Mfie say ni. Ba cho film 24th December. Ba wo tia say. Me ba cho me ma me no papa nyina film. Okrum ne he. Me ba cho me free, me papa free agrek ngoma ase. Me ma me so free ode ne ho kwada so. Ye ka say mahu se ofu ahye. Ona se atatai. E ba ne sai, ne ba ne seye. Yo penifo me da mase. Me ne me kunu no na wo ho. Enti bronya ni mu no. Ena na oyare kakra. Ena o ma me be fa ne call baby. To ma me be fa no call ye no. Me nkobi. Oba na mbusa se na mo call ye no osisen. Ena o se wo mo call ye no. Yesi obi na aboni dua. Ena me busa se na onu wonim nipa kro no. Wosi debi onde wonim nipa kro no a obo ni dua no. Enti wo mo call ye no. Ade echi wo mo sa call yi. Enti ni 3 days pepe na odi free mu no. Enti o free mu no. Ena o mo si dua no anane ye. Ena o mo abusuafo no sa ekokọ dane ye. Enti ye ni wie na mpo na lockdown ba enti na ase na me nkwa adwuma no aduane kra ye nto enti na me nkwa. Ti me ye se me ko na me start ye no. Na edwa no nko ye bia. Enti emu ana ya de kan me. Ma ko hospital me hu sika nyina. What a word huni bali na dine mame. Ena mi kunu na bufo bi be fa me ko se ma ko hospital na se me hu maame a won pese wo mo de me fa baby na o mo ko hwehwem. Ampa ye ko ye no. Amane a o de boy ni se obi bo mi kunu dua. Ena o de me ne me ma dasi. Ena ye se firi ho de sa ko baby fufuro. Ena onso sa kan sa kasa ne nyam nsuso me ni me kunu ye si dan pie miensa na okofa o baby ene ne wo yi nti omo ye ni wie no omo se ye ma nkwara na da no ba ko na mi da no ba ko na na de ma no oba ne se wo mpe enti sa baby mienu na ye ko ye ni nyina o ye kwa omo ka se duane wom oba no nso so afa akire akoye mi bibi enti yade no kwa na ekoso me hu ni amenye me ni chese me ni ka prekura wo me ho a me ka se me di be fa baby abiem ena madawroma me se me de baba be dam na mumwa me na se di edron den mame what a word huni valley den mame mene mama na roma what a word huni valley ni na juansa me ni na jovi what a word huni valley manyo mana roma omu ami mu yue mu mame na mu ami Nina me de ba ye me mama cha o manu asi. Aye. Sorry jina ho ma me hwe bofu no. Sorry jina ho. Jina ho. Jina camera ni mu ha. Bi e jina na jina ho. Sorry jina ko ni na me hwe. Esa oyefun peja. Na na senso atata. James na kra oyefun peja pa. Chance. No nonsense so atatai. Aya awre hosem. Ukunu film what design? About 7 months. Nkora na bia film. About your baby. Na o ka se be ma ni film no japade na oba bia okofa ni na wo o manda ni bi oso mpe. About your ane. Nti ye ko baby a
Gentina was one pay. So no was wo pay baako bi toilet and bath shim. Eno na wo pay. Ena baako no so toilet and bath no e wo nchen. Eno na me de ma no wo se no de ompe. Cause tama me kra dana me kotine mu no. Ka me ye de toilet and bath shim no. Ena be ma no ka chem se ma me ye na no toilet and bath no shim tais no. Me niska me de beto tais ato. Enti menye we ni saa na me ndem. Enti dana matene mu 3 years ni. Livesi kure bi nhwem eno ane net na me de abo akiri saa na me dem. Enti ye ba saa no am ka se ye man kwala ne da no baako no. Ena me koye me koto tais no baako no mu. Ena me firi we se enu ekọ enu. Enti ono no ba ya me de ma no oso wo mpe. Enti ye ko ba bia ye se wo ba no so afa akiri akoye mbibi. Manda woroma. Am de abedan. Ya no ozu se no sa no ye obi ese nya wo. Sada no man bi no so mpe. Me ba cha. Ti obodu ese nya. So man bi kra na kaya asem. We do man bi no so mpe. Nti obodu a enya wanye ye. Ne mo yensamra okundie no so. Okun no ye adwuma ben. Ba cha na oye agent. Oye driver ni enso driver adwuma ne de wogya ya to se oye agent. Ode da ma han. Nti mra me tu firi baby a yete ne kotena ifie na me ni si ye no. Na ono no te da so te dadam ho no ma. Eti matena wa nti mra a woyale ye no. Na se ono se wa amma baby a me wona. Nya de se aduane kro benya biedie e na odi ba baby a me wono. Mami. Fa se oba. Ukun no tajija mamfo sigadi. Me pa cha eno de oye. Oye e man krofo kro etimi ba me ho e be di matem se de ase de me makobo busia na ase e bia makofiri nipa ko. Jessica no pe dan ma wo. No agye di. Na dwuma na wo ye no no. Ti bi nipa ni timi ba. No wo de abetumanim. Oba na mfe na musa oh ja no to papa fifim no oh ja etimi me won nim site ho no. Ebi etimi di be se 3 weeks kura na me hu ni se woni da. Enti wo yare ye na afa de hu se ne mamu ye de ne ma no no na oba baby a me won. Na ho na ka che se nipa ko na bodua de ne yire ne ma da ase. Me pa che ye ko baby no mo kan. Baby hin na mo ko e. Me pa che ye ko malam bi ho. E wo hin. E wo e ko malam bi ho wo anwan kwanta. O kan wasem. Me pa che me ko e man kama se. On kan sanse mu nyina akire wo. Me ko e no obisa mama ne na me se me kuna firi mu. Na ofiri mu no mayale a. Enu obisa me se na yare no makohwehwe akire. Ena me se ani. Na ye kohwehwe akire no. Sei na wo mo kan e se obi abo ne bo ni du. Se wo na ka che malam no. Me pa che ai ono no ebisa me se. Wo bo amane se ni aka akire wo. Me pa che me bo amane ne se. Pe che se wo kire mu kire no. Nya sa. Ai me kire mu kire no. Se ya bodua ade o ma da ase. Ai. Nse ni kwa se obi akwanhwe mu de o ka kire no. So abia wo ko ya no aka se man we ne wum se ne tie. Ukuna ko hesei. Wakojo bisikadi mi abodua ade ne yire ne ma da ase. Onse ne ko ne we wakobo amane awie dia. On ka se sori ko na nka benya ka tafre. Eno. Ufiri o sa ko he. Me ba cho ye ko ase sunsun sofu bi ho. Ono so kan se ne kire o. Ono ni de si ho no ya ankyere bibie mu ankyere no anse me kan se me yale. Nti ono no na bie na no kan se obi na bo mi kunu dua. Ena ode me da ase. Afei nso so ba no dan na me de ma no na wa. Ode wo ana se o maka ho. Ode me ne me ma. Adase. Afei nso ba no dan na me de ma no na wa anye no. Oba no so afa akire akoye mi bibi. Ne nyina ye se o ma ne bi ebi mfrim. Na oba na ono nso dan ma na wa anye no nso ne mai san. Ba cho no so mai tere. E ma se na me ma san. E ma nko. Ebi afrimu. Ba cho. Ono so bi afrim. Ba cho. Kwa be na fa so wi. Me kura menti na ni 3 days na obi bo mama no nti bi nim da krokra no ofiri mu. Nti eno no nso so akire no. De mi kunu ni di nachi. Ono nso so afiri mu na otwe ne na no Monday no. Kwa be na fa so nso wi. Me pa che se duabo na obodua ne de afra ne myire ne mma ne busuye nyina. Nti wuo no mu. Na me kuma no so afiri mu. Dia tu dizia buja fate. Bema na buja formate. Pacho se me yale no. Ai.
Then I'm a patch out. If you say, yeah, you know, woman, me yaka, Obian Casame. Ade. Say almost a man, I may make beman. Young Fanku called in a Besamo. That I'm patch on Bessa Muyu, mammy. And if your moon says, and you walk where you're saying, I can't show, didn't you know about Ewiase Mu Nsem? Sir, me per se, What per se, Buamima, me ho Tommy. Name me Manusina. Cause Tamana Yaria no ban. Me Timmy Hosa, the whole day me Timmy Yashi. You say me back to one son or so. I started on Sujino. And young fresh being one year, baby, now you're Monaco said you about. And some back couldn't see him. Sujino, woman is Zundraje. Because you're no dear, I say I check a close on Numbiache. And because it's been a hamon and Mujumusano. Now, Piabin at Yaguzo. Eh? Mate, was Sukakra, Asakakra, it's an industrial a womb. Pa. Minko Adia. Said Biano. Nipano post mortem just what would you not a pemo? Because we're trapelli. Adia with you. Piano said, Onipare boy, you know. What does it? They say, was it no Kumeu? Nimia Bemeu, Nibeu. Oh, Mekumani, the Kumau, and the Kumani, and get no making in a way. And also says a year or so a fraud door. None of Mazu Gino. Now, the Banusu, instead of Ginos, and I can't do to any dear. Yes, I have fat. A quiet new quam. You're done. Na amamre bia on ye flew. Was a mamma and I asked in I tone. The man who say when you know other day. So I was be we are seeing because we be anywhere. And I the enemy who dear. Ye de ensua ya no ontime mfa aje sadena ya de bia ensem fata anya kra se me bodua de wabusua dase ye no ma dase no se wo bo wa ani sai wo ka ho bibia anya yi so me bodua me don wo ba me abi kra na kra ne me ka bi ma me to wo che ne amaton hwe ba bi e se akwa no na be ma no so anya ade o hwe nana wo bo na ne last bi ni abrante asmo okay so anya be se 10 million me de kopa dan ahai Woji sika ya wadi baby so metie no so ye to me eti wo ka ni biro eti drum na bia na ya na enya chese edrum na bia ahomete e na wo de ka ya aja wusu na me no me de masam nyina ka se papa ne de no ho na me ba boy no kofo bi ba se ya china tum central gentleman ya wa fa na damfo e ja wusu Metama papa kokra we akodam. What the 44 million. Send only no nkoyi no be fie so mo wasas. Beton de amame. Ye so ot beduma side wo. Papa na na so betwia. Tibi na me na mo agona me ne geta. Ana me se papa we de nkwa send the police for na aka. Mpu da bi. Na me koyo mo so e se de nya eduma. Papa se ha ndo ya mdo ba fam akwazo ono so check me nam se akwese nya bibi pa na metia de ya no a na kese mdi jama no so enti na wo ka libre so babri we te say to me 44 million do onduai ono kwa so wo babu me kra sa no de wa ya no boa no so me ahwe me ye ni say me de ne ba hwe wo na me mo no but me de one day na dey so ko bodua wi a wo de ba won timen ani asem no ni asem no na wo de me bo na ma jaaje so kenya se konfo modua konfo be na modua ti so mitim ba bia ba jimi se ke se konfo modua eti na me ka se dua ba ne de entimi pa wi aseda so na papa na de wa ye no me da fina me papa eti wo ye se ya ntu ade nyansa kakra do wo ye dwan ama so me jimi se say hey de me patie no wo dwan antwe di paka what a word ateka so ka what a word wo dwan antwe di paka ateka na some way we dey ateka nyi ateka mama ye di bia ye mpo ate ya me ya domo bra ayi kajeti akra se na dia sama ka wo straight e ba na asofia sama ni asama no
difference wo kwa agrasa what a word huni value Dr. Mensa wo so kwa na ye bio udu agra obi ado baba wate me ensu dia botan kwa wate me da se so ma me kra ma so o sugar crash ni kakra so ba santi yango ya monto ne mfa patren to so usu ya da nyame asese me pa mo chewo na se sisi me kwa me fa nkwala na nyina nka ho na se so benya ka so wa bo benya do do mbaba omo fra eyi ni nyina afiri ho yo so ba santi yango usu we ne friend say o join kore makua se den no bi akote ho ko tire kore ni mako ko tire kore ni mako no se ni kunu ne ko ya ade we sei na asai no mami ntufo se o ya ade bia hwene nature is God and God is a nature. What a word huni value. Yana niema etwa ye ho ahia no nipa bebre nim sa bia mabodu afre nsu asomasi bade bia honhom etwa no ho ahia no so no omasom Intubon say obadani we but no dia kan huntimi na na ntise wenye ni papa o timi eyesa na ema na tambia no problem be koso a na edanya mi ase say sister wa ai na obayi kan wa no tum na me kasa sister wa say na waso ni mu say obeboa no na emum no after this ne yesrew nso hwe what a word huni valley ebia na ensem bia ukunu no ekofo oba no nsem a okekan ni because eba say buso mo nsem a omo nka hwe mami oba ha ya wo say sakina ubusa no bia wo say nya no kre ave kra do ba bi kra no obebo nam so ma adia ngone so for elaja de ekobia say sakina nka ne kre so enti mesra wo say madam se nyame ya adom no yi ufiri mu a mo wani na ho na aja yen kama atiefo ne ahwefo mo hwe nyina very careful yanum asem ana ade yakọ haw mu mebusam eche yensia nchechemu mienu osi yanum asem na dane net na cheyen na no ana tie free mu nti ye kasa yenye very careful me da say sofo asante mesme da say boafo go yama me no ne kuni mujiri say ne kunu na akofa haw ya bade Jine so chira wadwene no na me bisa ekubi se bi kura nyene kunu bi kura nyene kunu but be ma no wuye nti wadwene se bia no bia no bi fufuru bi hye baabi onse na so fa sante kan bi se ma ade si a opre gidigidi boafo unim de ma ne hu be ma no ebe unu odwi ne ho oba no se wodwi ne ho ne ba ketu anu so edwi no ho nsu ye bi na nsu be na o chiwo sa na o ma odwi ho sa samu na muni mu on say busum bia na say de o chiwa o ma o ye bu okra on no ebi ti say dua ono say wo frɛ na wia wasom nsu adua wo frɛ na wia wasom de obeka bia no obeye it is na kwamra suje so na yeba akope de obeka bia tomu wia atom atom azu do best talk on this year so ebi ya yarefo ebi ye obi ha onwo ni ade ntimpo atwa no ene ko fa ene de ebi hia no so wona se wona loko so de ya sa wo betwa obi azu ta loko man for nine ko se nsu se bi obi a onwo na de bonisem twa obi mpo na nipa ne bodu a obeso ebi nwo ebi yese on se dansu ni bremu won se ba ko se no fu bebregu ti sa kwa na sa wo twitwa mpo na obeso sisi na meka no ebia na yenua bai kura no se na so for sante ka no bi kura ne kunu empratwe mu no ne ade ne kura no kokeka nsem bi kura na rafi ebetima akofa honom na aba ana wi ya ye kan ebia na wo ma ne dwo mo de bi kura na dwi no o mo dwie ne different bia na so no kura na aba o mo ye ana nesben zuzunro ho so nes wutimi nesben ana ebetimi kura ba se bi kura to kura bia wanya kidney na liver bi hepatitis B ni sani ma etimi to ma hono ma ne ye ya bi ukasa kura bi ba ha sei wodne ko kura na sei kura ketwo na funu ahye se ye bi ma ye kotwe na funu nyina ba doctor hwe won se akura ne kidney nso asai ti atwe ne tuo no kura gina na funu no a still na no kidney no sa senso nta ya mcha you see enti ye mami o hwe se de why ya hwe se de ni ntiri bi na ba bia na ha na ye bosom
tana me chem no da bi say eno no echi wa access no say de wo ye na de yo komfo du de hwe ni tiri ha sei no don't say what the tiri bi sa sei like mu say nipadua no twi de an o say de an ntiri no o say de na o nanim no ntiri o say de an bosom bosom bai unim ni din abi eno no oni kuru no be hu say onim se ni kuru no bo dua na wo hwe say the work na because oba ba ko no eba wu meboa wo kura ne ba no ne ba wu okuma nso wu usu die wu oba ensusu juom ede bi wu ono na ze wo de ne nya nwie kura so obekwa ya wo yentimi nkire no anana na meka no dua bon na ye ne sa na nini nyina asesa na nini nyina asesa na fu ahye so wo to mo sa de mo na me na papa to wenu nya so we de nya so fo yi asema ye friend so for like we de Hong Kong we ye nsuo sem wenu president na nyame ntimi o minim se nyame timi ye bibia but ampa enti na bi so si wa anom bofu yanko we ye duabo ya bodua wo ye wadwene se wenu wo di koya sori fie se wa bawu we ye nsuo sem ya bodua foko ni yantwe ensuo no na yenna ne dua ne fama na honto wi a na akompaibo wote ase entena sima enkoye dendende ansa ne bia akoye se na mekohwe na na onyame adom ne na e bi si bra ko obedane ache free mate intibisire we de na ye bi ene de to aba one our sponsor ma ye bi wa fa honka we de ma fa honka mate ye bi be ye kama me da se Ewiase Mu Nsem on sha 104.5 FM sunsum so mu dey headquarters eno e fi da ba ye fa me gonga ye twa ho ba me fa ase a pa teacher e twa ba left and right akodai e de buku koto e ho na ba ne ko fa ni so na twetwa mo ti akosem e ya wra hosem kase obi atinisuo akodai teacher yi be hwe no onhwe no ani no fra eni command na Reiteration fruit oja akodai akofiti sam obaya abranti bi ono so ni tadua mu ode abawuru ha akoto akodai mo na ne na wo aya wra hosem na ya shabose de me command katrifo na obero no a check nani no awesha indaso mu a emi adom yakoba mfoni nyina o ha akora na o ha ne na o ha ekosi san obati ho asem yentwa humna sima ye ba yehwe ensem nyina go se wa Ewiase Mu Nsem ya ensem modern headquarters say ya Ensema ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka obi dia Ewiase Mu Nsem be we soldier force ye discipline no banga for na ma soldier force practice what Ewiase Mu Nsem alas di nyansa krono no de po Ghana nyina Ewiase Mu Nsem You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem Dr. Baumia, what's what Ewiase Mu economics boost nyina mene e so piso on the economy management to be antono John Mahama na umuno no ono ne time na city no etisa na inflation senior delegate for almost how many marks Ewiase Mu Nsem Ghana for say na abana absorb through NAFCO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye entisia mosomfo aduana ba Kofi Asante anopa nonum ene fa ekosi nonkron semeduana ba pa ho etuada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Ewiase Mu Nsem I ask you to be citizens not spectators and now Ewiase Mu Nsem That's a fire to the Angels Dominion International Church I do not bomb and say Aquapan Quafon many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a Bible Mushim Ghana, I'm a Bible, I had the Shishad Yom and the Bagana. A kind of crack, mouth beer, left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know Banan and the Bewan.
ni na oba ya bɛkyerɛ Prophet Joseph Mensah etuma sam na nko yi betumi aye obi kura wa na honhom bi ha no na busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no bɛhwɛ ni na ma wo awo asam na ayo problem me ka kyerɛ pray wo Ghana ha ana wo approach me na awo asam ayo odadwene a wote men ka asere unni problem wa wo ho afuru kunu ana se furu unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia ne fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asam unni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na firi be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetimetim te ebo mbola junction etimetim te ebo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye djuma da na penada ko akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye djuma yawda na me menda nkoko de Travel Salvation School onso me ye djuma de friends kwesi ada ko hwe akira be ye ni o ye me friend akira be ye Psalm 91 anima do kon ba ko we wo kan Psalm 91 go 7 times wo de obesere ya de wo so me say what the Srana Pani na Pani now the obiso when the Pony and Abbey out the Fantra and Agadi. When I chi be ye or was Mamma become one was and we a favor oil, we Nidiana say, well, we are Juma, Obi Grata, some I and a day. Una sour you will be sure, wouldn't need problem be again. Some 23, what can we 7 times, and also the Sra say, I was in Tiana de Nsem. What they are slow when him no some case die. We need problem be happy. For Prophet Joseph Mensah telephone numbers. I am Hope Tega, Abubakar Sadiq Nuruddin's class teacher at Divine Mission Academy, which is located at Donaso, Ajeso in the Ashanti region of Ghana. Nuruddin is one of the most promising learners in my class, who is always attentive and very determined to follow instructions. He inquires from his colleagues and teachers anytime he finds it difficult to comprehend anything as far as learning is concerned. Nuruddin is a self-motivated learner who does his homework and other assignments given him with all seriousness. He is always active in class and other school activities. As a school, Divine Mission Academy, DMA, is very focused on raising learners holistically to fit well into every society in which they find themselves. In this regard, we concentrate on the 3 domains of learning, namely cognitive, affective, and the psychomotor domain, which is a reflection in Nuruddin's performances. Nuruddin, you are a star, and the sky is just your starting point. With God on your side, you will soar above all that the world calls success. Stay blessed. Thank you. One 61 and 0249017101 0249017101
7101 unti bibiase no pusu ahome Dr. Ebejo Efeso Proslav capsules eye emema edru tatahwe amekamfo ede amabemme biase adruwe me friend multi-purpose drug sanseni juma edi wo bema woni peduanim no edo sunye bebre Proslav capsules sesie tichu wo prostate no sanse wo prostate no bema ehu etichema ha dwinye emani pedua no entumi ensisi ne ho so emani pedua no entumi enye na dwuma yi wanhwe ye kra na rubber na doctor ede beto bema mansa no wagunsuo amma no ayeye na sahawe sa wo ye bema na se ebito ebi eba wo so a ha dwinye bebre esiska bebre entintina ho ma bema sahawe ebi ema meto sabre ne wasa wono no Proslav capsules na wode ebo prostate no ho eban titru every infections bia say infections no abo bacteria no abo prostate nim prostatitis akofa ede aba anase prostate no ahonhono enlarge aye kese edrum pempen so bia rubber catheter ene yede eto bema manse no wagunsuo ama no ayeye wontumi enwonso emmeye wodwonso a wo bre wodwonso a wo chim ne nyina no eye Proslav capsules eno ena wohia eno ena make come for ede ama sekokram bema abeto wo prostate nim prostate cancer aba wo ni pedua nim we no eye family me fa ne se abusua nim ebi a wo ye bema wo papa bi nyasa ha we bi eno na de ne to ananam ewo ensiedo anase wo nua bema bi enya bia wanhwe ya bema wo so ebi ebeba wo so eno ena de obeto ananam ewo ensiedo enti Proslav capsules chase nanonum edrowe na fabo prostate no eho ban lycopene ni nyina ewo sedrowe mu esiesie prostate gland cells ni ye pa emma how bia emma bema woni peduanim eba infections nso gonorrhea baba so ache wo so aye chronic wanu num nro bebra entumi enko bema insufita bi free bema mu bansansa etwa wade penyina eho ehia ni nyina no eye Proslav capsules na wodi besia no enu ne betumi abo edi wakagina mu etu infections na se every hodekudeku ama bema wo honso etumi ato eba UTI urinary tract infection ni nyina eye Proslav capsules enti mekase eye multi-purpose drug na chese ni juma edie no edo sunye bebre enti bema sabre wo dwunso a wo chem wo dwunso a wo bre dwunso no ntumi meye emfa maw entumi ento sen emfa emaw wo dwunso asebi akem wo be ya nso bema dwunso no eno entumi emma Proslav capsules eno enna wohia wotena seche na wayase na eye woya wo beta adwunso ntentem edura na dwe na paede na bema wontumi enne bikakre bi na dwunso no account na wasore akwa dwunso no so eba wanhwe ye krana na woye adwunso edie gu ho ni nyina na wose wo hu se prostate ne ho eye atechima dwunso mu yade bi ene eba bema woni peduanim Proslav capsules se beboa edwa kagina mu eyi saha we nyina dwunso ntentem a wo dwunso bema ne mu hyehyewe mu ya wo ye nyina no ebeji edie free ho ama bema wankase wadie dre ho adanse eje wosisi yade wachika sei ene etutu ewoposo waposo hu ni a wonya ho etoda na kofa fever bi abrew awo atie gu so kire se wonne wodofo ahia mu na wo ho esano no spams no etoda wutimi ehu moja ewom dwunso no kra wa dwunso awie no wutimi hu moja ewom amesho prostate no ho eya atechima how be ya babema woni peduan entina ho enmane enkase me hu yanka na akachi ede amaw ede how bebre na ede abani peduanim Proslav capsules eno enna wohia high strength formula wo hwe aduro ne ho na efficacy of the drug no aduro na ho den ne wo hwo enti wono no manyade eba besoso yade ano de amaw eba betu yade na se abo prostate ne ho ban eyi nemu nsa yade bia nso so ede free ho ensu fite etoda na free ubema mu eba ensansa etwa ubema ho ehie nyina no Proslav capsules bedi wakagina mu eyi ni nyina ede free ho toda kra na dwunso no ase ni dark color bi ase scent bi edi etwe emoja ewo dwunso nim wo hia Proslav capsules eno ne beboa amu wetumi adwunso yie amu wetumi adwunso ate da wonte brebia wonte yaw bia
bia ewo bema wo bema mu wonom Proslav capsules ahye nsom se wo sanso edi true man capsules se beka ho sanse ya ye mienu Proslav and a true man wo kabom na wonom na abo ama bema wetumi agina wo naso true man capsules no wo beno no mesho kai se enye aphrodisia eboa bema ye bema wo kosine nimu asisi a na waje mu akono no wo ho wutimi ko ba ho enso wodi bo ani asisi a na waje mu true man capsule True man capsules and no ena make come for the amount said drone was re we here be no be na fakoni pedianum entumi emwa enyina wona so na wukosie anim a watumi achre wo bobre ye bema watumi ewrewre ye amedin ye friend Nhyira no yetumi the amount na basa oba no debia no nani ebeje wo ho afeso wade pawdidi dwuma fon na fon ya na eye kitwa we here true man capsules for Proslav capsules ka ho na nonom na entumi emwo ye wetimi usaten kan ewo form kra true man capsules eno ena make come for the amount sisi ade bia mama ya age sisi aboso eye true man capsules bema nonom bi na gina wona so na oba no bema mo piafo ewo empem Proslav ni true man ni nyina no abode heba shop bia ubenya nrebi ato na wasanso edi dinat capsules wonom true man ni Proslav capsules no na wo to dinat capsules edema wodofo sanse de bia meka say infections no eni kwansa wonko a wo treat wo num aduro no na oba no susu e treat ne de no sanse wonni no edi nhyiemu a ya na entumi enkoye bo bema nko a wonnom de no oba na num bia ya na enemu nsaya de no ase entimi ntu entini ya ye dinat capsules de aka ho se wo num Proslav de true man aka ho na oba nso enum dinat capsules na infections aye krankra won so ama insufita teguno nsansa age ahimfie ho aboso nkaboni edi atire nyina no dinat capsules ebeboa esisi ahimfie ho ama ahimfie ho ache ahimfie ho atwa yupo ne basa wenyani munyam ewo na wadiem emrenti telephone numbers no fa wonti bibiase a bema free oba free 0204 61 61 61 0204 61 61 61 and 0249 0171 01 0249 0171 01 Proslav true man dinat abodi heba shop bia chemical shop bia ubenya dodo nankasa ato wapomuden begina so akonkan yi ede amount SCPS ta na beme no Proslav any true man na oba so di dinat capsules SCC no nyame adoma natural info ye be sign enemu eshebu eda CP eno koji ene pani bi fi natural na obe natural pa na wasanya wode stronko uti Ewiase Mu Nsem o agi asantima boso Nhyira 104.5 FM live was Protos TV na Kings TV YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM bomo dey like and share to beat when watch party na ensem na odia na nyina ye di to year home for me ofasia teacher a traba left and right aba ekana ni no ye share boss e be doctor so na amudi fidi ahodo ahwe na ni no ni ase twidi ampo se be ya ye ko e kosi sen enche Dr. Florence ebedi nkomo ewa ahoma no so ene omo ya de pa asidan koma aye tahid fo nyina Madam Katri for Nyankopon Sham nyina Dr. Florence, Dr. Razak, Dr. Anas, ene mpanimfo ahodo ho nurses ni Nyankopon Nhyira mo TJ ni dom Nyankopon Nhyira mo papa mo fa se no ha me ni bedi nkomo enche ti waso ne tie bi ete be hye atiefo se djumadi ni aircourse no se wo ho bia ani bedi fa akoda hu a me na obetudwa na afa ya di hu nkomo na me se Nyankopon ebeye me beye Dominion International Asoy na makopiemi AOD for Joseph Mensah on a babu was on dagono so how no a twan ho fede de konifa na twan ho abenkum amanokre adedi 10 ona go for angel protection oil some 9123 abaso obi anyusu na enkenya no na enkwan for ensam na nimu na anatomy ni se sympathy wo pa ensi wabusom da bia da warim semsem be siesie no yade krankro betu ase yefum na ato a be siesie yefum anya yefu awoma boni ba wonta
spiritual attack contra Mu Nsem ni nyina bebo COVID-19 kwa wi a wonso betu kwan na open favor pa dia se favor menua Psalm 23 and say okoto Bomodi abra Nhyira FM security checkpoint ebi ho na fe Germany Frankfurt North Peter Osei Mensa US Virginia Rocks in your London Mitcham CR4 North Lady Belly Street 91900 Gent Isaac Yabuating and so ewo hobby and you for Joseph Mensa Kodia Shawa Timetim Bola Junction Juada and Afe Ebnada Atimetim Bola Junction Juada and Ebnada Nkrai Amasama Stadium Jarvis Open and also Yawada and Memeneda Nkoko Trado Salvation School and also a question bia odi for Joseph Mensan in numbers to see 05544779959 05544779959 0504 604122 0504 61 604122 Odi Samuel Prime Minister was in no power when the actually na so ye ohwe nsem na okansem hudo extra ohumeju yepa o se ho headquarters omo akwanchira enso from na shase eyedwuma Odi Samuel no o se no power headquarters triben tentem anyumre was you musa say awari sem koye juma sem koye woto ade ento obi tata na say o tetew ayesunsu na say hunam nsem amode actually Odi Samuel Prime Ministry Joda ekosi memenida anopa no nsenifa kosi awia no miensa na wa sore so eseko asokore mampom rural nche honma market nche honma obi se men's herbal herbal shop bia epacho edrubia pebia ebi honma asokore mampom modi aneko se men's herbal edrubia pebia no onsabekasa adroni bi odifo Samuel Power Ministry Kumasi menshia traffic light yo Ajaba family house honabehu odifo Samuel no dagu no so ohano amodiani ni nkoma nyo 0504 58554 050 40 454 and 0578 40 9535 numbers na mon check ni mamina modern association na transmogrify Odi Samuel o see no power specialist herbal clinic a hot na makodrei yari bia last stop anyone asue ye ese otwebe omo na omo siesie o ipacho enu ahodo ko otwi kobrema ebi ohonom didi kan ye herbal powder immune booster siesie ni pedua COVID AD and you see pa amojina naso chirebe na ujina honum didi so aya cough care kuku keke away jirikajiri and you don't reach your down for no sanse obe jina so party se ponko de so pillar se machine the trap blocks no na ne panyai your body man is saying a jet to adua ya malamex ne tonic onum beto so mo tibia na fe malaria therefore no ayin nyina fi honum onum to so na oba power specialist restaurant adwani bia bi honum enkwana power wompa tiozafe mutu kongote abetie enkwana power wom sanse power restaurant Kumasi atonsu fe yasi just bro filling station hwani mo pe one numbers ni 0244 544422 0244 544422 0200 383831 0200 383831 Franco hone eco trading sanse trading enterprise home of quality phones and computers and also anatomy ni phones your Samsung Nokia Itel Tecno Huawei Infinix na fe XTG ne Apple ni bi honom satellite TV Zenith Skyward na fe Asano accessories esumo bruja hard drive Transcend Toshiba Seagate memory card pen drive smartwatches car chargers ni nyina ebi wo Franco asue branches baako ensiano so anatomy ni Adum Babu Bazaar ufo na ko Ejaba House Adum ufo na ko YFM office Mail Commission mu Prudential Bank mu na fe Kufo Clinic mu last one KO Morocco ufo na ko MTN office Franco sibeto de anopa no nsia ekosi awia no mienu na no panondu ekosi awia no mienu awache wache t-shirt afeye pa ye tranim Franco 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501538602 India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace.
plus ahoda soko na akɔgye free plus dom akoda won't mean kasana won't mean nantie ya umawuo na so yefrum na atuo enkuda osiesie no omfie kwarim na so da no adwonso na de hyenkoda yi money akɔ India so ye no nsi sa pipe no kwan enim guasie ta na oketa fo nkoye won't mean nyina so na trader no aye transmogrify ese okɔ no Kenya no gonorrhea ne mpam hudo yare hudo nyina no India so na ese okɔ wasi aware mu nsensem bi wɔ no between sunsum nsen adenti na wontwe me no ansem bakunto kwa bi na ba ifo bi hye bi na wɔtete mu esoko India so ye promise and fail galam say for monko na asase no sika bebum so se wato nsem ntintan ya wuntimi nya yetufo ase bi na munya ne twam photo amehroton esoko India so ye oyi gra wane through yem love me alone obedo wonko a India spiritual doctor ewo ahinima kokobin 18 mu the signboard aye nipansa awie dem oye adwuma yawada memreda efiada na afi kwasiada pusa homa ye 0240 358942 020 553682 0240 553682 0208 297 825 0208 297 825 India spiritual doctor I don't know be papa give us scientific assurance makopie on number 1 bone expert a man specializing in body massage spinal cord na arthritis okase bu na se atrafre ho bona atweba no nsisi okase no yesa Yankopon ebo wo miso bi o kasa na ne dam tuntum nyina wu ohia insecticide enko ye wo nipa sabe o nya gata o nya janai na onimo yi nkasa efene halitosis esoko give it asoye na esiesie wonum lab scan when you be on a free massage ne physio cost dan nyina opa won agida afida tube givers na ube gina suma odiro kwada so be Christian Service University in America or numbers ni 0243 038482 0243 038482 and 0200 771202 0200 771202 JL down kwase beji do na slim kama na slim things na ukrufre honey darling is so few shall I tree and na bellitus organos other sense why can sabroso uhia citrus mixture and a capsules also bit me best 10 6 to 10 kg bosun ba kope but the come up malarigo and tontomario malaria hadokro pa here malarigo mixture against malaria no challenger there's down mixture ababu nsani mankoye uhia bi na fe ready mixture and capsules and also white PID and na fe onumbi na ojina so say I'm ready for my man FB melta mixture fibroid issue menstrual problems issue no cry ovarian cyst uhia FB melta mixture je dan kwa doctors na abinye pa awunim de ayarshem yemfo apomde ene waya sha enwu atopre amsa door to door WhatsApp line here 027514142456 0275142456 and crying North Kaneshi Amankwa Blocks Factory actually hope Kumasi Susaso Ben Lizzy Hotel eho enabehu je dankwa no akosa hu ya de no janso se prim Mamani yako biato ndo biano kwa bodin sa ndo benya binu ato no nombi na menu asiesi onipadua fresh 0501 434971 0501 434971 odifo ba konfo ye bi agia salase braguna samane asu ko bina so dwemu a asu ko bina wose mo piafo wo sane on hwedi parim sanso wose ni panye asosi musa na nyumre se ba yende kwa na adokro ba yende hia wo shekambu onanti a wontene na ase e jam twetwen ampare bi komidi hia Yanima Fabia Sobojo ana se ye komedi hia asosi bra non transmographer on tentem baby o wa shekambu oba onti obaya wache yie pa asosi bra on sisi ni padua no e wa aguna samai udifo ba konfo ye bi agia sala numbers ni 0243 134535 0243 134535 the WhatsApp line ni omodi an bacho emfe no WhatsApp ni sisi a e was 0557 667510 0557 667510 Dr. Mensa Asien Makodui Dr. Miracle Dr. Wonder wono no yade bia wotu ase yade bia coach Kobremai Dr. Mensa be so no janso say peme yada nyawdia tinkasa me diabetes me pressure me asthma nyawdia hoho na abehye wo nti esa esanko nti we Dr. Mensa no yefru so Sameng Redman ayo number 1 retentive memory powder numero 1 mpanifo no
nkɔdaa esiesie wadwene nose mask ɛhyɛw ushel di ɛhyɛw na busa nkɔdaa na mene to he na nkɔdaa na so na ɛhyɛw wadwene nan sɛ ɛhye paa amɔde akɔgye sa menk redman Dr. Mensa kotwi ɔboase kwa so Guinness Depot hwɛ mu puso ahoma yɛ 0245 958 768 0245 958 768 ɛno no wawie House of Fire and Anointing Ministry International one ajati ase na man so kɔsoro one command Jeffrey Subaya no ɛyɛ hwan D4 Elijah no emfiem pemachi ne sɛ so apie man pontin fade school jansi hope D4 Elijah opokuru no na so yɛ victory oil sa oil no do fia na oil no ɛyɛ adwuma wa sokra na baifo dwane obia pebia fa so ano hye pa what transit council yawada ni kwasiada anapa no nwotwe kosi awia no mi no asori so D4 Elijah opoku numbers ni 055 00-733-95 055-00-733-95 0240-967757 0240-967757 Akwantu Herbal Center Matukwa Kodruho one of the Akwantu Herbal mixture abaso bia no bi nense ni paduanu stomach ulcer abesiesio no matua modern no bi ulcer therefore be yefro menstrual problems a transmogrifano typhoid ebedwane hepatitis no hepatitis no onom bottles bako bese miensa 5 days bia one bottle for 3 months hepatitis na adwane Akwantu Herbal care mixture so odi poatiti mai gonorrhea syphilis so ese onumbie na fi Akwantu Herbal ko Akwantu Herbal ko na se koko mankani na tete wo ese kope Akwantu Herbal ko mixture koko bedwane oni so wisi pema wontimi nyina so eye mam power prekope rheumatism transmogrify no me pacho enu etua peti bia Akwantu Herbal Center na akofa enu yaba Akwantu Herbal Clinic ewo asafu labor runabout eho na obehuom India spiritual doctor medical culture so transi adwuma yawada efiada me da na afi kwasiada Mamadi anasha nunsa kwa wuntimi kasa na wuntimi nante yade krankro da no adwonso galamse fo mu nyina mutu Amerika na mkogonoria obesiesi opa se India ko India ba India ko India anya sam kitwa babedu de na manu ahyiye pa spiritual marriage obeye free so promise fence anom galamse fo mu nko watonsa muntintin akono siesi love me alone obedo wonko a India awa hinema kokobin 80 mu no signboard ndi pansa awia demu o chance ye adwuma yawada efia na memene da afi kwasiada ina mesni 0240 0208 297 825 0208 297 825 Mafasi Mwakaba Yeah, Jaffa. Ati say Namiadom. Yeah. Patchine. Ebe ye wate. Patchine. Mafasi who fedodo. Remember ye wate. Patchine. Empabada. Oda bompa ye wate. Patchine. Some America say unhume. Na ocho twa mu ene odi nkomo amanfo nyina pedia kosi atie ebare nse na oni yes am ofase yetio Avambajana miko school na teacher ni twa ba na etwa mani so efiri na menhu ade bi otwa ba na ba ne twa wani so epatwan omo a etwa ba na bone be no mo ye ba joba class o say Amokasa, mensuma ya weke wia medekoto. Enu wo twitwa ba ne rough. Enti me san mani so no. Na madam fo ba ko ebo na ni echi. Epaye. Madam fo ba ko na echi paye. Epa shy. Sir. Trustwe. Enti efiri ho no. Na me hwa ade obodo so a na me hunu. Enti me anko school. Na teacher ni no me ko me na ba ko me kakra ko. Mbapa ma menua ba ko. Simekoyen na mehia teacher ni no ne nadamfo ewo me na namontemo street ba ko dawo. Na busam se vero ade na one best school. Na mse se aba na kan meni no. Menihuru ade timehia ade obodo so na eto apansam. Ana so de minko fie na obebe fie. Ofa basic by this time teacher ni by na me ba me na na hono timba me na na hona me na na ema ye ko edwan kwanta hono ti ye ko ye na papa na me bra me di nachi na ye ko ye no omko busan
ɛsɛ ɔno deɛ ɔmfiri plɛkopɛ ɛnkɔyɛ biribi ba ade sɛ waba ne naaso aba bɛtie ne ɛwom ansa na waba na teacher ne ka sɛ ɛyɛ nokorɛ ɛsɛ ɔtwa aba ma ne kamani na no onim sɛ ɛbɛba se nti ɔse yɛnkɔ fie ɔbɛba ɔfa yɛkɔ hɔ no ma ɛbnada nti ɛne nti yɛtwɛn ne week Monday ɔhyɛ sɛ ɔbɛba Sunday wamba Monday nso yɛtwɛn no wamba ti Tuesday anɔpa a yɛbɛba no ɛna ɔkɔfa pensionia baako ba mefa se Veronica me bana fe ato so me saka Dr. Florence wa ahoma no so na no yɛkɔ no mo gye fɛ so na nso yɛkɔ musa ahwɛ o die nkɔ ne ko din komo na onwa anim nkyɛ yɛtiefo nyina Dr. Florence me mo akɔba na nwumre eba Ewiase Mu Nsem so eno na umpom te sɛ nyamia do ne mo mpaibo de nyamiase na no eba mo gye fɛ so madam Katrifo mo ya de papa nyankopɔn enhyira mo yɛfa ase Veronica yɛdine bae no modine fa ma chef sɛ oberon mu ma oberon echeke yɛfa ase wadaroma de mo hiye no pacho yɛmpɛsɛ bɛka wanim na tiefo nyina entibe yɛde tiefo nyina na yɛde nhyira so mama isa akwanye and many create na Veronica edit in Madam Katrifo again na oba no said ye minimum ye be bia wa ba ye ne nhwehwemo ti ye ne nhwehwemo ka fa ye no na ye nhwehwemo Dago bia wona so ahoma no mu nhyira na ho senka ugina yi kakra ma ya ka boy okay so fa makirenka afede mu da ho pa mbacho etio o machine ase wosro okay afede makirenka nyame aye afede etio okay so e go so hu say ye de no ko share fidie mu nyina ugina ho enye secret baby ana ugina na hu ne e course ne be degree ye hu ni say ne nervous no ne optic nerve no emu asisi ama clotting abem because of that means emma nutrients are I was a free major as it true dog how many dress down kakra man bio sorry afide okay there's optic nerve connected retina no into the brain. How many dresses? Etchasi. My name is baby Ojina there, but Munya cry. Send out down a cram and be man came in the bedroom. Hello? 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 Etchasi. Afide, yeah. Sorry, that's what I'm saying. Afide, yeah. It's you. Okay. Machine ma ye hu se but I feel opening ya tu nkapa machine ma ye hu se the optic nerves no elasticity pressure bi abaho ama emu asisi enti ama retina no nyema na efi retina ni ekobo the brain ni mu no there is breakage it ama na dizzy no ni ho ebi iti you say abra case ni see no na wo tanka wo hia emergency hospital so dey dey kwaya sabia na doctor for no investigation nanka ye man advise to fata by that time we nya sa iti e ma o ma de mo petito ni bi gu ni so en ne ma sa ade no esiye iti se no nurse na ye mre e kofom ama se no ni no ade hunu ni die no kwasem ye nyanya me die nenso senti sedi na machine ni chere no ne sedi e di ye ni die ne doctors ni nyina ye keka bo mu na ye hwe ye no na kese ye ni aba no e obaba ka be na die no die ni say the optic nerve ni damage a me repair no again nti I for the idea degree, but if we say general for say because there is viral crazy
the system in we will try possible best say this will make injections. That is some vitamins a big treating the system now you're reading Uncle a day. But for now I for any my assurance. Say offer si bese hu ade na eden na so mu Nyankopon de. Yes, we nyam. Say ba you are trying. Okay. No mo man injection and then so much man bi mo hwe ni mo ja na ejunso mu eno so mo hu de. Yes, injection ye the man no. Machine report na EPA no. Machine report in EPA and my some injections there e betimi aboa ne system no. Ama ya repair ne nurse no. That's what the machine told us. So you try to get the man and then you didn't call a lab and so. You can what do you need? Dog, what man no say Jesse? Hello. Dog, what you do? Hello. What you do? My question I had the man after machine diagnosing, it detected some virus be. No, suspect say that virus no. Stress bi ni ade a okomu, ene ni maybe a okomu na amasa ade na ba ne so. My injection bi a yen fe treat na if possible because no course no. We study about ordinary of course lot of stressing. And na the brain say so we stress we the brain we dream the brain no wuti we nipa wuti start say we ya etimeboa my veins and arteries no block na ebasa wuti ni leading into glaucoma and no ekomu no so the injections na machine ni train no we are trying to see the man no reducing the stress no na ya say the nerves no it come back normal. Then I know what to do. So the general aspect of our clinic, after surgery, say they will try and treat her. But you're going to call lab me. Lab na you're going to call any stress and car. Do not on the body system, only for beer a womb. If any stress, any pain now, what come now? Because all the tests now, it will be negative. Even malaria will be on emoji. Anti wadaro ma yanko so na ewon empane ma no na bia Nyankopon ya adom. Yes, na ye ni say of course our problems we ma we have some vitamins any nuane bia wo bedi say nuane omega 3 fatty acid ewom and vitamin C, vitamin E, vitamin A be boa no ama ni vision no nyame boa me nyame bemu a ebetimi aye no na Madam Catherine for ye dia to ehun say ye be make sure say that vitamins in na any Nhyira hodo a ehia won system no ye de be man na ya hwede na ne de Mati dogi da sipi Nyankopon ensha nti nyame ya adoma ebedi nkomo na afa ya hu dianya be. Yes, inshallah ni afanya o jamai. Okay. Inshallah. All right. Right. Amen. Hallelujah.
Awurade ma wo nsa so hona wakwa Nyankopɔn hona aboye otumi sakra biom sakra bibia Awurade dia akosie no na yɛwenda so sɛ ɛbɛyɛ Nyankopɔn tumi ade nyinaa yɛ kɔda wɔte ne su pa ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ akɔda yi ka bi nhyɛm tikya atwa baa na ɔde book akɔto na abaa fɛre ne so kɔda ani afira ɛne kɔmanda na ɔne ne te maame tibo food ɔkɔfi te kyɛma baa sɛbe tibo nkɔso bia ba wura hɔ akɔto akɔda yi mɔna ɛne na wo kɔda yi di mfie no nso ha ayɛ dago no so yɛ no abrante yɛ obi ɔnim no okrom hɔ ɛsɛ odika kɔ yedi kan de toso mienu nso ɔkɔyɛ ɔdom ka wura bɔmɔdia de abrante yi ɛkɔgyina court na nso ɛyɛ sɛ nkɔmɔ kɔfa lawyer na busuafo nyinaa ba mbi maami ɛkɔbɔ bosia ɔde chibo fruit bɛsɛ million de ni akyire ɔde nyinaa kɔ wura mu court nsɛm de die mu nsɛm maami nkɔda maami afrim kɔda nso egu abrewa iso tipo smotem chese na no bi frɛ sɛ yɛde ko gyina akɔda branch na mo kye ne atwa damage obi ekoto mo na samena akɔ enu mpani mfie so nti we nye damage na sɛ atwa no ɛsɛ ne kɔto abam kukum kɔto afiase ne mo asɛm no ankosi hwe man ne busheni bi o wa brochi ne betua ɛka ma me kɔ ball bank o de chibro fruit no betua ye besine akɔda nim abrantie no kɔda ne da na so ya ana yakoba nyina tarem ho sa bigina computer no afa wahwesi ni bia no asre da manya kalipo medipa no na yese aya awre hosem akodai se doctor aka no oso omni nyame de na nyino se be hu ade no eden na so omu ye bia hwe se be ye ya e ogidie se Nyankopɔn otuma de nyina ye na ebe ye ye nso wo nkomo bi di ana ni mi di wa akodai hu a yen stress de stress menu afulani wo Belgium Nyankopɔn enshapa ana afemi sanya konso US Nyankopɔn enshamo maya de na nso eguso yen stress de mo se won komo ni bi fa kwala ihu a no afra me number no e wo 0244 08 1016 won komo bi ni mi di e wo akoda ihu a no afra 0244 08 1016 0244 08 1016 and Veronica o se betime kwa me gong ne ba ne ofase na ne nua bi o yonko da ne oda yonko Dauda so ye nkodi nkomo e ba ato aso so the akwanya te said ya mame on said Dank Natural Healthcare Complex there unim sɛ ne edwumadie nyina asitie sɛ obi ba ya so ye hɔ no ma ye frɛ Ewiase Mu Nsem. Ensema ekosu kumase no. Yen kan ya yeti ko ka obi bia. Ewiase Mu Nsem. Be we soldier force ye discipline no. Vanguard for na ma soldier for respect what. Ewiase Mu Nsem. Anas di nyansa krono no de po Ghana nyina. Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost nyina mene in so piece on the economy management to be answer. John Mahama now no on the time na city no at say na inflation senior they get for almost how many marks. Ghana for say na
Abana absorb through NAFCO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba ne meja paye enti amosomfo aduana ba Kofi Asante anopa nonum ene fa ekosi nonkron semeduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now, Ewiase Mu Nsem. News. News na mitie. Asem wo ho. Me se me di asam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso. Hey! Adai, eya bin wa ha. Soko. Abin wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye me reda bia ebra dumienu abob. Ere kopim se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani jina me ba ne ho ta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no. Ebi so asere. Na omema wo stars ahodo de bi. Che? Bajai. Sa stars the day pa na no de ma what him says. What they are more we feel pa. This is me kuntuno. Abe Soko. I'm so about me having the meetings. I was so black after him. Now, because I may have prosperity. Ama. The Yama, now said, then I may pay. Pass away. The Yama, young said, how many months? 3 months. I go for months. 3 months. I go for months. Now, me and the Messi, our person will come on food. They can begin in the bar. No, I find the amount for capital play. Nearly papa for never play. Tiama man can make good macra melinji. The one I'm a friend papa, number papa can say, what is a full week of us? The ninja the baby and many out. No, There be a draw no course of Facebook page Dewa Games na every night be a Monday to Saturday 7 p.m. pepe and obobo into bit betwa dodo apeso twa bia Dewa Games or say afa Alaska Star Enterprise woman akwakofa original wallpapers papa dia ba dupe wallpaper tiase na papa na efa baby so do ani kire Alaska Star Enterprise and be come for dia ma television stations, radio station, restaurant, hotels and any churches munyina we somebody boni chimu na mokoko pimu ewo Alaska Star Enterprise omo ewo Kumasi adum oni boss FM ne dinhwe ani mu wo be Prudential Plaza for 0554114878 0554114878 na ne wono atwetwe enkommo True Vine Hotel wasebra na ye tutu so ohema ene ohene aduane papa fie no ofra no pa no ndu ekosi anwumre be se duba ko ye aduane saa na plate bia nso abeje ne 15 Ghana cedis pe bia obi anso ye de bebro fie bia obi ye de bebro ntitumika na wotu pedua True Vine Hotel wasebra na be sohwe na bo nsampa aduane na de se ope bia be wedding ana se eyi na ba ana se mpu wotu party ana ware bibia peso yibia no wose wo conference ke sie wo abetima ba beje conference wo abetima beje fedi pa beze mpimienu mprodie na ape wonom ewo Kumasi he ya ahojo inshae so oben ahojo roundabout ana so be 0205 322331 0205 322331 na no wono atwetwe enkommo 25 years in multimedia buy Yadie, penny for some of the mossy, Matumti, and Madaroma, no Makrukrim, Wadia Babidu Sabri, I mean, in Shamu. Kennedy Digital Satellite was it to be Carabe television, Papa, what a terrible so inches be open, Uncle Kensi and Cancho Sebra, Nasuye, na Omwawo. And say, who shaken a chick and Adwe near Chimu, Kennedy Digital Satellite, or Family Plaza Building, store number 21 and 22 Emu, Adom House, and so Patasi, Danwemu or 0244 381 tweet.
02443512 na wode wono atwetwe enkomo Kiddy Quiz insha Love FM and this adwumadi edebro nkra no siso mutifie no mpanyufo kyerese ye hwema nkra no nse omudaachi dabi enti uti Love FM ubunse nkra no osuade ewo so nti ama aba no untie Love FM 99.5 your superstation na omo NTB suade emfa emfirima quiz nkra no enya akyede ahodo pi enso edi efrimu nti mesro entrance ma aba no onso so entrefie na wonsuade emfa free say adwumadi emu wana so yasene Verna mineral water and afi AF antiseptic natural bath wo so eka ho ebi nyame enhyam papa se wo so emu yedi dwumadi ebremu Aben Dada instant noodles wo ka ho bi best field engineering and construction limited wo ka ho bi middle case shop wo so ekrudwumadi mu ma yedi ebremu Nesben sunsun ba yemu anu apebi fie mienu ede kono akra obi etimi num bi enas chemist ne dia badwa so upebi ato pharmacy shops via ben wo no ebusuan chemfa Nesben asunsun atamfo Agbave Herbal Center omo na akwafa mona cream ede aba honam kankan duro no nya bia na yi honam kankan firi wono mo mona soup eno so bebo na obi awro shugu wono na mmoa enkraman di wunya bipe na aboa etuni nyina ase omo akwafa eye Agbave anase fever enso so di aba wunya bia malaria etu ase ntem kra so ede ema Agbave tonic bebo ama ya obi a wo fam oba o menses bremu no anase obu nsa ebetu ase ede efiri hono ana kuku na hawo ana se hemoglobin no ni nyina no ese eswate ni nyina na ebe mimie ni pedue no ma afi kama na afi abo Agbave bam ebi ebuo bia fa bi twitwi na wo entowo na Agbave hospital wo hwe mo chi kwan a na do ni achi wadakogya chi kwabo ahemfie no hwe animu ha ana wo mo ewo ana se ukọ enkran so a eye so tum last stop wo mo ho no wo number no 0246595256 0246595256 na no woma kasa Currency Ventures wo na kofa Zahara mixture ne Zahara G capsules dia ba ene say bema ana oba obemu ya ne mu kawo ni mu je se dwe na emu your star bi esenchi obi apede awo yade ana abehye wono mo ese oba wati unse ese ne ma bi fitem bi bomode man sanka Sahara mesha ne Sahara G capsules na mo be ma to be mu ya ne mu ekaw man sanka bi ne ntu ase na what is Sahara man capsules aba ene be ma dru be ma onum bia eboa ma osisim yeden eba ne mpam adwuma mu so a ebo adwuma papa opebi ato akọ pharmacy herbal shops ahodu mu abi wo ho 0245 191807 0245191807 na mpanyifo akasa we enso so eye Ibrahim Heba Mesha wodi aba edwaso Ibrahim Heba Mesha ya ye kan no eye papa eye onyame nti Heba Center for ne de aba unya bia malaria na achi wonum na ato wontimi ne dia bomode a kremu malaria dra bad is amanfo nyina num bie eye Ibrahim Heba Mesha ai free onyame nti Heba Center ununum bi pe malaria beko wonu ato a obetibi adi ama why fine kama food and transport for agia tum say pai say eye KNG Heba Fredmans Colinac Deni Heba Apidank BT Royals Baseline Pharmacy Misty Nafe Samdora Heba and Samenko limited also so ubinya bia to free 0242 986391 0242 986391 na mpanyifo akasa Dawood Heba Hospital Limited o madaroma wakwakofa eye edupa ediaba Dawood 360 capsules a chese obi a osisi ye oyano anasa hotutu koko hawa numbi na emwawo Dawood ointment baby a ebuo nipadua no kase no mu pese girejina kama Dawood ointment and a bebo na sanka bi na sa Dawood 360 capsules yi usisi ne ya ho tutu koku no ana fe Dawood ointment no me pa chaw oba pemfo oba ma akora nufo ana sa akora wonyanya emfie eye du emiensa no yesro pena wa numbi Missy Heba Colinac Koni Deni Heba Apidank Smart Pepper afi have me pharmacy ho nyina no ebuso 0241 244012 0241 244012 na no wono akasa Urgent Avenue Ventures for omana ti waba ma de ton ayemre obeta oton fi
Opesa oton asase o pasase ato ana wasida wi opesa yenyem odwuma ne yen nkonwa ana se ceiling ana se plastic TNG abai POP ni nyina wo de show monsa obema obi opedan ha chembe ho flat ana se apartment ni nyina no obema obi uhwe bia na odu ani akye wo no asoye na se plumbing installation, electrical installation, painting and designing of houses and offices ni nyina wo ye ni nyina mo odwuma ana fe roofing see bodan no so ana say aluminum glazing or glazing ni nyina omu eyebi wo hono mo say entumu tiles omu ye ho adwuma o hwe machi kwa o Bookroom Estate A line abase ana so be free one mo 0243 6617 08 0243661708 na woni wono atwetwe enkomo ama enema nyina akoye ede amawo dago mate bafo medase amanfo suan na esu ona efrem nyina esu ma efrem nyina esu nkwa na so beye manfa se mesamo akaba ya jofa Veronica ebeye wate abachoyo beye wate abachoyo inmo bia na osu obobna pa se woni mpaboa ni suane ha ne se oni mpaboa ona mo na okohia obi ane na akra de yatwa firi ho ontimi hye mpaboa enna nyina yatwa mpaboa ontimi hye bi o se yawurade medase Veronica empo se wani se enhu ade a onsaye wate abachoyo enya rehoda hwehwia wo fanom hwe boafonie so for something nie adia komfo ye bi nie minie don rich nie agenie obia ye wo fa wate abachoyo abachoyo se ohwe mfoni ahodo a yonipa bia ye omukura na akra mu ni bi ensa mu ni bi nenso motumi ya nyuma akasi wate abachoyo na mo megide se wani ne ebeye ye onsaye wate ntie mu awre ho da so bia koto mo na awu akodo otwe so hwene so hwehwe no fansem nyina ma nyame one nim ne ye wate abachoyo bo afomitio dago di bisia na esi onse bia woni me bi wo hono ma tonse da bia me kasa nyem bi ye too spiritual adanya me beba no bebu akonta bebre because sunsumsemo ni wo honam mu ade aba na yatwa akora na abonani so ka chem se na baifo pa akora na yede fa aba no so dia na chese so wo yosofo na akasa na chese obetima sa na yade am na eye na chese sunsum mu ade bata ya aba na ebo no nipadua na nkasa ye body no bibia sai wom minim se nyame timi ade nyina se last week me koka bibisi my kasi ade na makasa nyame timi ade nyina ye minim se nyame betumi aye bibia nyame betumi nyame ye niam bi ho no ma wo ye for a purpose ebi kura nyame betumi ma akora we si na ni no bia ye nyina enim se honam ampanani asen ba daachi da na nyame asa afa bibi so no de asa na yade na akora we anya danse die bi de aka de bi ni party akata nya akora ne na ni efra no megidi but we ye honam ade niema ye honam no ye treat ni se honam Yesu Kristo sa yade akora we no o ka chi obi se kona kwa huru ani so na kwa huru ani so ba fo nim akora ye mpushi na manama ni pakese enti metwasie pa de emposen anine se hu de bi ma onsai na me percent am pesa wote no ase e hunamu ade na aba mehwani di mo fa se ne hu ofa ye we obetima ko school amana ensay onsai because obu okra wo na nani afra sanete huna ade da but we huna ade da ya che na ade ada doctors no omuso omu nyame de nanso omu yeso betumi revive nerves na nti normal injection nanso omu ne bi because omu nura omuso omu nyame de ne mo yɛhwɛ se ebia na ensu nyame ye but me de me hye no nkura se bibia nse ye mo on tena sisi ase bibia se ye wo excuse bebre ho no mo a se bi omu niani otimi ye bibi onyansa no dwuma nemo abrantia okoto hye no so hye eto no na no nyame hye no nyame hye no ti de ni pe ogu no na otwa nyame hye no ti eden a obetwa so abadache nyame hye no
na ye onyansa no dwuma bi mese maame no se mo ma ne ntena sesa amfa ne se yakeke chise wonya de awo baba ko enkoda nso ne gunu so but o ma me afrim akwan so ne adwuma ye abrewa ya sa create minyansa no dwuma kakra obetime didi ho amana ye na on function trim se nyonkwa na se bo ni efra baby otin kwa nyame adoma ye ma ne ntran obiam nyonkwa na oni efra so wa wote ase ebeboa ni papie ni efra anya ne boni bi okoye ye enkwanchia yebu okra ye wo no ebetena se wonyina kudu abi no obubu afi wadane sebeo yarefo otefom but still na neji ntimisiro wawo ba ko de ye maame no nso de besere nsebisiro menko jeja because said the YSC and ujeja ne se ahokire ne niema bi kokoba sisi ano so a ne se abante bi kono so kodada ntisi akopɛ 20 cities bi kra de challenge sama se bi obeji ano ho ama no because come de come ya se come de kakra ma hwe obeye bi abra wonni nsa no djuma bia wo anya bibi anya bi ebe hu next time ne bia na se bi ne mabaya miensa no mutata no na no so ba na sa so enkofa asem papa ma intimacy me nua ba nse on hye no hu kran ba bia aduru no ni obi ntimi hye nkran wan kasa wotu action hu kran se meni na efra bata nkyese me ntimi nya bibi no fa si Miss Ghana is no fan Miss Ghana no fa ye mama de nyambe bia ye mama na sere de go de nyambe bia ye mama na sere asia wie hunam no fa si hu fedodo ebia na da bia me kan ma de akọ he me papa so no odifo la jado be gat nyambe tima ntim nyambe betimi aye je bata na na chese ti eja no ma no nyambe betimi aye me da se aja me mra hoye ye ni mi ahoma ntum na suffocate so ha na me aja me tio kakra me kan se nana kaya ya nanka aja obi so ne de nkwa be gye no osme wa nke nyina ya tech enso nyame ye wo enye nyame bi o hwe no fa si menye sidis kra ese ba hwe ayi a menya no me ha menye sidis la no so obi de baba be wo na ne nyina ne se obenya ne nsa no adwuma so maame emo aba mu hwe me kwa atam akom ne ka me amekọ down dipanyina bu mi fo eno oba ti se nyame de on nanim ne awoye o me say me to me ni so but na wo ka akom adwuma nam sa akomfo ne bi ya atrofo akromfo akonkonsafo no won say ya adwuma but me baby a me hye no da bia me ntre me sa sebrew o mo na eba pasala ja wusu ba o musa if you aboma say den so but ni nyina ye afutu a me de ma wo say de bia bebo wa kwa mu bia no nsenya me na aye senke ebi kra anka ba na am fa ebi kra anka dabrewa wu eti wonam ensu usu kra no ma osrefo na nya so enti ensu wate ye nyina ye besoso mu bi but me say no nya de a are menyem ese menyem enti ma me kakra me ka no ensu wate ye nyina e bebam akola ne de kwa ya kama pa koze bu afukọ okura woni baba ma je kam we me number ne ye 0243 134535 0243 13 I will some of me refugee 0243 1335 yeah day cuz if we have and my WhatsApp number here 055 question day 055 76 67 510 the WhatsApp number me want me sramo etiefo teacher brochire for na no me sramo me nkoto jogu for me wo amnam eti de bia je so ye me WhatsApp so ka so wo frame a me ntimi ne wo enkasa nkwachi me dan wo ase me so me da ase so for asante Ozu if you hide din ya I say makache no say menene osu nyina menena kasa me gidi se me gidi se vero ho beto no I say doctor no ensemo kan say omunye nyame na emumu no omunim say omoye omafamu die me gidi se nyame adomo ne ho beto no vero me gidi se ho beto amen gidi omu a nema nyina timi wie peye gidi omu a nema nyina ewie peye nti kan akoma to yem
Magato say nsu bi usu ame no be kon ha pa. What the magato no? Nsu. Didi wo mu a bibia be ye okay. Nti kan akoma to yem. Ye be hwe kwan ya be fa so. Niema e be sesa. Awodo. Me ba to mundu me esinima no. Awode no. Mundu me esinima no. Nti usu de meka nyina ne se ye be hu kwan ya be fa so na ye be boa vero. Mekoi the American nyina say AK47 ye adru a bema bia hia bi tiniye bema entrance ema oyire mo edu anopa a omubu anichi enye mre wo mpam yare ware bebre egu nyina gina empamu adwuma bema ne bebre hu awu omuntimi nyare ode boss sesi a ukoka na ayayi ukoka wase mabre metena ka mu na no uhia AK47 ti AK47 adru ba kopa abawiase eye memadru eye bibidru kan eno na here na so obema no so afon na o yebusa say die ni say de obi kan na mesra wo hia bunta balua meso hia de ben bunta balua abema bema ni mu aye kese apeja ama ho aye de ben ato na tie Minka samtro pressure tete wabraba ohia KTK se pressure tete wabraba ohia KTK se osisi ya wo ya pa oje ho anyi no mpenim ya wo ya ohia Wonder Dream capsule ohia Wonder Dream capsule se prostate tete wa ya wo prostate nso adro ho no mo number obefre ni 0241 84 74 83 0241 84 7483 mamen ka asem kiro ofre number we ya yare bia how yanu bedi hu nkomo yare bia how bia nu bedi hu nkomo mamen ka asem kiro yare ya emema ko how bebre mu ewo empaso mu esa nnuane yedi a emwa ya system no yedro no enye aphrodisia tie edro a meka na nya aphrodisia ne momum adro na ebo siesie o mawutimi ne oba oyere ana ompra eda correct pa ebeboa wo enti fresa number we 0241 84 7483 baby biara wo fra ye be arrangement ye be send the drone the iden e dia bro baby bia wo tenie baby bia wo bia o fra ye be arrangement ne send the drone the bro number ne 0241 847483 so be mana phone a wo de frɛ me ye be ma waduru a be ma ne be ye kese kama said ye open na ho ato me se be ma ne drone din de bunta balua ye wo AK47 ye wo KTK enso wo hono mo ene ye wo Wonder Dream capsules ayesisie mu adwuma me se obomaden se wo be frɛ enuro ni dɔɔso nanso me nkani nyina nkyerɛ wo de ofra papa me pa cho me ya me ha wonie ana me yare nie menya no adru an ye bema no adru ye wo no ahoro bebre tie ye wo no ahoro bebre na ho number ne 0241 847483 0241 847483 meni Nhyira FM ne dia nim hwe pe udo ba kobusa security man no oso hwe sofo asante obekyerew yare bia hawo ye wano aduro ho nyame adom ye bema waduro na atimi aboa wo number ne bio 0241 847483 osu medase so was something Miss Medase that's a name of the show until it might be a how. Or do you Elijah? But also more similar me no na fe me faso me so na for na ogoraba na sorry sir. They go. Yeah kui. Mami bi ewo bronze. A friend Faustina. O say ono so say utie program iba. Enti enanzo mechia na kese ba. O broken US mechiana kese ba na go de America nyina ne se obi bia otie ye na wo hwe ye e wa kwantuom problem bi e dane so se wa chinchina bre se wa nantia bre se wo ne asofo bi no asia eniema ntumi anye yi ama no bo modern se obefre odi for Elijah na me ne wadi nkomo na urade afame so ajew nyame yadom a kwasi adanso eye counseling enti obi a wotie ye bia kwasi ada anopa no nsia na yatenase
etie obia no masem na de da enipa so a wo mako a enko se yade se eye adwuma sem se ya wade sem kwasi adabomodian ne fabra behia odifo Elijah na nyame be fa me so ama de da wo so amane bi a wonamu no nyame nam ne tumi so ayede ajew de gon de make nyina ne se ye nua bay na asem no ye yie efiri se baby adu ni nipa nyina ase asɛe but nyaminti ebeye yie di de gon ye be force na ya boa ye nua bay na ekwan bia so no nyame amanani no ebie esan se ebra Yesu Kristo ko ya okodru baby ane Lazarus ewuo no Bible say ni nua ne ka kire Yesu Kristo say Lazarus ewu wa bon wa say be Yesu Kristo se wono no owu sori ne nkwa de wo gini die no se wawu mpa obenya nkwa di de gon kwa bia so yen sister ye share tiefo obo ni ama tiefo nyina te se enipa nyina se nani na sei but nyame mu no enseye ana bibi sei na ye ane nyame ohia na wase ne ho animonyam ti de kan se de tiefo betumi aye de aboa ye nua ba omomo ano but se fa honhom frem ene eniema ebe ya eniwa no betumi abie nso ebe boa ne saa side no na kwan bia so na ni na bie de go ma me fa me number ne ntudwa na obi bi ohia me bia mfrɛ me na ye ni nkomo eye 055 00 73395 055 00 73395 and I said 0240 96 77 57 0240 96 77 57. They're going to make a deal chat 055 00 73395 and I said 0240 96 77 57. Medasi. Odi for Elijah mensume das ya sorry soma ogora betra se momfa nche das na bia homatum na interviews no na bi anko ye nti amai time no nyina ahia to ye nti ye de konko anyame adoma be ko se di nkomo mahu eni oba Veronica se nani na esiko nti munya ye mu gidie na maka se wo enkomo bi ni bi di efa ye ofa se ye ba ya de nyina Veronica ho a na ofa me number no 0244 08 1016 0244 08 1016 won komo ni difa na ofasi na wanso ofasi ne oba wade nyina Veronica nani afrete ya na afre me number no 0244 08 1016 0244 08 1016 if me gong me damu nyina se semna chafi no so beka samri yakọ Daud asye ene wakodin komo Ontman Abadja so Daud 360 capsule